Talflava o se whapoponga o talafo le radio Samoa mai atunu e mamao ma le Pasifika. Mo matu mai take po Turkey, ai titi mai pe to whaua po eina e leo leo le amatanga o le vasanei, ona o le tūsia ma le tuputufaina o cartoons po niata marie, wa ta ua I whaamataranga o lo o whaahata ni ai, le perfecta o Muhammad, whaapea mamose. Wari patia le CNN o rea cartoon, walo mia I se tūsiata whaaporokiki o le magazine, wa whaedo ai se ata e fōringa o se ri I Mausalemi ma se ri I Israelu, e whai o la apa au, ma o lo whaatalofa ma whaafeiroa I leisi a o to uluane I a pomu. Wa mai mo iai le to tele, I le ata lea I lunga o upengata whailangi, a ua mafuai ma le mausolo te e whaasanga iai, ma ua upu iai fo I ma le magazine salo mi ai. Fola ai lai le matanga ruenga o whaamsinonga le atunuu, le whaiau se su engai le mata upule nei, a ua whaeroa mai se whaamtaranga ma le magazine neo le man, e whaapea o le ata e le o whaata atuai le perfecta I salama, ma e siria ma le 2 miliona tangata e whaingoa I a Muhammad I le rarolangi I salama. I Peritania, wa whaamatu mai whalawa I tele se whaamataranga mai le ai ngā tupu, wa whaeroa ai o loo tū mau pere tupe mai le malo I le valus fulu ono tesi ma le 3 miliona pauni, tusarea ma le se lau se fulu valu tesi ma le 5 miliona. Le vai ngā tupe whaingoa le sovereign grant, e whaatupe ai le whaatu mawina pea o le rei o le nofuanga o le ai ngā tupu, ma e whaatupe ai ma le autitongi, e whaatupe mai le autitongi la fonga Peritania. Ta ua toi whaafoi uma foi le ai ngā tupu polo fiti po tupe mawane, mai Crown Estate, I le malo pe ona sawa I lava le whetuna inga, tanu mai le awhewhitsa la wono spulu. O le sovereign grant la e whaatupe ai mea whai uma lava le ai ngā tupu, e au fiai matiu te whai tele ma whai ngā malanga. Whai mai, o le teminei o lo iei se polo keti tele o lo whaatautai ai Buckingham Palace, o se no whanga o pita to o tele iei tūrisi anga iai, I le o ngā tatonu o lontona, ma le a whaare rei ai le tere o mea I tatonu o le anu whanga. Pelata I le 20 tangata Palestina wa whasiotia I le ospa inga le ea a Israelu wanga I saolava I se no whanga I lunga o le sami, to tele ma sane na tumutumu ai I le tu isisi fo Gaza e pe ona whaamaunia mai e mōni mau. Le no whanga na awhia I lunga se matawhanga, ma waripo tia le vaai o le toa tele wa manunu ai le whare ainga rea a le Al-Baka Cafe, ma onisi o videos waria e o le whaalawelawe, wailo ai le teimi na whana nei le miso lea mai se vaale le taua Israelu, na anga iane I le whae tū rea ma vaai ai toa tele wa awhia. Walangona le tele o whaasea ma whaitionga whaasanga ia Israelu, ona o le nei whaalawelawe, a o loo lātou whina wane, e pau no whuanga o loo lātou wospa ia, o no whuanga e taritonu o loo iei tangata o loo avea, o ni whaamtau. O siria I le 50 afe tangata Palestina, o whasio tia I kasa taru ono oso whaia Israelu, mai le āmatanga o le avevesi. I New Zealand, o se tasi o alo Samoa, ma o se taitai fo I le community a New Zealand, whawono Ken Leipen, le wari patia le Radio New Zealand, wa alo ia le wholasia o le whaatuina o rona suafa, mo le pule nuu o Lower Hutt, ma o le ulua I sui whaatu lea mai le Pasifika o tau vai lea a Vanoa. O lana folfolanga e mana o e tu whaatasi lea ai, ma toi whaatulanga le reipu lenga ma mea ave iei le whaamomua. O whawono wa lau sirafia I rona tomai tau whaasaralau, ma sabe a foi mamalo le malo, ma o se taspo o taitai o le community lea whae tū. Na ia tā ua I le ripoti lea Radio New Zealand, e iei rona tomai ma ta upu tau tā longa e meise au nanga tau leo leo, ma au nanga le community. Mana te iloa le lei foi, mea e mana o mia mo le fausia o se au po o se team le lei, e mawai ni whae unga le lei foi. O nisi o fuafuanga I rana visiona e hau fiai le ngāre rue whapaanga, ma le mana whenua, lango I le whaatuma wina o Mary Wards, ma ia awe le whaamua I so tanga maa le rosi whaaroto I whale, ma ia whaale leia le saunga le mua tangata. Tara mulimuli I Palau, I le lipoti la tamai o taalonga la ite le Pasifika o lo whaanga ai, o whaero mai le so le maua o pine aura mua le atunu o Tahiti, I tu ngā waa le tupa o lii. E mai a hae le aso mua tau sinionga o se fulu walu pine a Tahiti, ma lo o tūnanga mua I nei le whaasaronga o atunu o malatou pine maua, e iwa auro fitu siriwa ma le lua apa me mea.
Peiona lipotia e le teo whaavau māloa New Zealand, ma lipoti mai ai i le no whanga lo whaiai ta longa o fiti na maua le pine apa me tu ngā waalawa o le Marshall Islands ma le Northern Marianas na whamniaina foi le tau mawhai i pine auro. Samoa na maua le uro i pine i le tamaitai o Ann Cairns i alo ngā waalawa au palau na maua pine auro ma le Siliva, Papua New Guinea na whamawina mālo i le tupawari i le volipolo o Samoa e mai ale asa mua ta longa o tolua na pine auro ma le tamaitai leo Ann Cairns pe fo i Shane Palemia ma e kitoa ta mati mai le au pii po Restless ia malo whaao pea ta longa i le so. Tala nana video Samoa mo lau whaafunga mai i le nei asalua mua o Iulai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E te le mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.govt.nz/floods mo nisi whaamtalanga. E te le mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.govt.nz/floods mo nisi whaamtalanga. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa whaatau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa i Mangile. Ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 fafa. Olua tasi 5 fafa. Pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Monisi Whamtalanga. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Party rock. Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take this. Hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fati famai o. Oliba una tata amase solo llevado. Sila ba ole mate ile me u fo maya. Ulupe ole fanwa u fia ai ai. Wa wala ilo
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Some things I see, but if I eat the same, you see them. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, se mamoli atu ai. Oh, alofa i la Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, te mamoli atu ai. No, alofa i la Samoa, matalasi. Ia, talofa lava le po ia mawalunga o le whafonga tāpua i he mwese fo i o le sila mai moa. Samoa le atunu upele i le nei fo i awa uli o le asolua. Hawhitai le atua o te mailo tau soifua. Ofo alofa atu i a te oeba whaatalofa i le aso mua o le masina o Iulai. Lua afe lua sfulima. Ma eu lava le lofa mo le anga le lei o le atua. I lona wha maoni. Ia, malona alofa tau muli pea i a te oe ma uma i tātou uma. E ui ina avea i tātou on tangata whainga tātele. Ia. E here whaingovie, si au a mio, si a mio si ka baika i lele ma tātou uma. Ia. O le lasi o le alofa o le atua. Ia o tātou toe laulua whesile whai ei fōi i luma o le atua, luma o le nuu. O pu e o manu, aile o pu e o mala. After ile tua, sa au whalani lei lau alofa ia Samoa. Malau anga le lei lau whanau. Ia, tawalunga toi fo i tātou tala mai ima o le nalulangi le Pasifika, New Zealand ma Australia. Tā pena ele sui le Radio Samoa i le lau mua i Canberra i Australia. Le tamai ta i ia Pomare. Ia, whaaftai iai le au nanga mele tautua. Ia, o le am whaifo i on ha whaawau lea lava au nanga i lea sota. Heo, Miriama Pomare whaaftai.
e mo o tātou tala, ia e malo fo i le tāpena. Taulunga tu fo i mbale au nanga mbale tautua ale tō whaia whonga mua. Ia pole fitalinga fo ia se Manu Francis Ioane. Ia mai, i le tau mate, te tonu le wha moe, sa mau le teimi tau te tali e ai. Ia a o wha awau le tautua ale uso fo i wai atu ono taulangi. Ia wha moe le lofo le tua to te liu bai le aso atai au ma le malo si ato toa. Wha awau le ngaruenga. Mai ona fola le whala le tai au i le sunga le i awa o ia te wai meri malona au waa. Ia lea fu o mai le tātou taimi. Ia manatu fo o le a tātou folau ai i le nā. Ia ai le mo fai labo na tu ai le whaatalofa. Ia ma le whaatulima fo i le atunuu. Ia ma ofo alofa atu. I le po ia mbaolunga. O le tātou vānu nofo ma le tāwhatolu. Pa ia ma mamalu whaa le malo. Pa ia fo i ma mamalu whaa le anga nuu. Ia ai ia matua le tuu ia te oktou le au whai ngā ruenga te tofi. Pa ia mawalunga o le ainga sa le vi whata whai tauranga i whia. Le ngate i New Zealand rei ma le nei atu nuu o tātou nopi ai ai. Ia e whapena i so se tafo le larolangi. O lo o i ai le au whai ngā ruenga ma ta se ai. Ma whaafale le malu ai. Ona o le tau asuasuina o le ipuvai o le ola. O le soifua whaale nganga o le atu nuu. Aloha fua i lao tai au ua maua, sula foi i a le lofa ma le anga le lei o le atua. I le nei aso fau a whaapopo i aso lau tau soi fua, ia ma se malo se foi o le au o na nei ua tātou toi whailua i ai ma le fia ma le manuia, bailo tātou tapa au sili i le langi. Whatalofa mo o tau tamam tina mātutua o le atunu, tua asina sina i Malta Balawa, whale o tangata mātua ia whapena foi ia o mauta ngase. Ia lema whai lava nā lulu ai awhi atu fo ia whatalofa ia te oe. Ia ma whamarui atu i lau tāpo. Inga ma whaafitai atu fo ia au tau tālo sanga bōlia. Ma lau tau tāpo inga whai pēa. Lo o tau whaano lo manu fo i o tau. Ia a o alo Faiva alo ma tama whanau. A Samoa i so se tafa o le larulangi. Whatalofa apitoa. Ia te tau o uso matua whawhine, pa anga tō tino ale a tau sa vea se yuli pe se tātā mā le langi. I aso umo le vai aso, olo aso le vai aso, le kako ke whaafsanga i e. E ki kiro mai ova vai aku i ake oi. E aki ngū mai, ia e atkiri mara u aka i a te oi bau bena e whai. Patalofa la ia le lunga le upenga te whai langi le tātou Facebook page, ia whapena fo le tātou YouTube channel. Wa mai tawina lava, le si i māua lunga pēr, o le whainu mera o i lātou. Ia, lātou te tali, ma whaatali pēr. I le ngā Gagaifo Faiva mai le asonga fua, se i o i le asfaroile. Ia o na o lola ia le i le aso tonai. Kālo ma pāke e whakalikali po lalkai me palu o le kako ava i le tāno ava. Ia, ma tātou ting lo. Whatalofa whapitoi nisi o lo asi i tātou le nei vai teimi o le tau sanga o le tau malulu. Ia, whaihasi malulu o ni usila o le tau masani lava. Ia, e sau fo le tau malulu ia. Wa amai fo i ona whale tolu. O na ti ngā o na mai ma ngase. E masani o na au mai e le tau malulu. Whamoelo manuia oe. Ta au i whale le tino. E maise lava nei o tātou ta mamtina ma tua whamawhanawhana ki le afo i le hita i tonu al whale. Ia, ina ia maua i le mawhanawhana ta mamtina ma tua i so o se teimi. Patalof ta maiti, talo whae, ia o wa matafo i lau tō tā whaonga, ia ono leo tu ua onga. Wa i se teimi e te nofua i whaifa leise fe au a grandma ma grandpa. Ia me whasoso ani i lautina, whaise fe au tono le ainga. Ia ere nga o le ka a alo le mea vololo Space Invaders ma whahalu whapēnei. Ia whaiva ia, kau ai misa i loa. Ia ma pāru ma fusuanga ka maki. Susu e ku mara pantry. Ia le ai ma se sai mingi ma se mea whaise mea. Ia ka ako solo ai ka maki whapē ngara kua mi.
e fe ola fo api fa ali di fo le pe ale fa yo le me manga o ya le na le fo tuanga na le wa vatu. Make sure the pantry is filled and full, and even in the fridge as well. Ye le susu ye le fo moa wa u popoto ata maiti o atwala to ai a ko le tray fo moa fai a ko le toast ya o me ala ye tonu le fale te bi umala Whitpix, ia ima cornflakes, o le susu, o le pata, o le whamoa, o le whalawa, ia manai pepa sai mingi le ngai kongi kongo le pantry. Ia ngai kalikari a ngala, ia le oe, Mom, hungry, Dad. Oe vai le pantry. O le pantry le se pantry so le. Feretsi talofa maloso I fuamuria. Sunga ya kapeli Mikaele, ya fa perfo ia o leo te vava tu ai. Se naura tu ya tua o Yosefatu lawano, ya fa fo wida tani alu malto tele leo wanga mai. A kui tala le late fa talo fatu balolo se fumun. We are watching you from California, my brothers are there. It's 9:15 p.m. and of course, yes, it's your Monday. Yeah, fatalofa ile sunga Peter and Eliko. We are watching you from St. Malachi Swanson Road, Ranui. Yeah. William Brown, talofa lava. Cornelio, Nonumalo. Watching you from Melbourne, Leato Severe, Koli Matau, Yapo Matau. Oh, Masaele, Sione, talofa lava, Malol Via. After yatu le mafuta mai, ia o tasesa, talofa tasesa tusa, o le fiu talamoni, talofa. Akalale o le fiu le whalongolongo I talamoni. Inosia fatubiti, tipi soli, fatalofa atu le sunga aso alo a fale utele, alo uso, ia fai makali mai lau telefongi I vili aku fa peabwe. O le be o kupusa la ve ya o ali ai kele Virginia Danao ya fa pe fo I vai fo fiambe UB36 watching you Seville from San Francisco in the big United States apelu fatu Sakaria fatinga ya fa pe fo ya le sunga ya vasa setu po vaya setu leulua I o malo asiata. Watching you from Alice Springs. Oh, solitalo fai. Tulumafono ese, talo falava. Alole, so we are watching you from Melbourne, Australia. Leatoa. Yafa talo fatu. Tufalatato proclaim. Share our program. There's so much to discuss today. Yo, tele yomila tatu talanoa. Mafaso fo yang. Ile le fo ia volio le asolua. O le aso mua o le masina o Iulai. Lua afe lua sfuma lima. Ia le la wata tato amatabea o leo lua I aso o le masina muli o le ono masina le toi o le tausanga. Ia le lei lamlau ulu matamua paule file. Ia po pauli malol se fumuliwa lau sunga naun blau ulu. Agnes M, watching you from Kansas City in the United States. Soli kafefe di au Amerikari. Ya, ile ngata ile Lawrence Peterson, talofa Lawrence, malolso fumbia. Franklin Passy. Ole talofa no te avatu ya toa a wiki fa ngongo kele. Ole manatua wana na po mana nafi. Lea na fatino hai I le whengainga lea I le vā o Iran. Ma lea tunu o Israel. Na whai ila I lea mo le ceasefire. Na winga tausi le file mu awana I toe ka whanga maini pomu mai Israelu. Aua fo ine I toe ta whana maini pomu. Ma mea tau wha nukilia wha tontonu fo lea mai Iran anga Israelu. Ai o le tai au nei. E matau tia le mea na tupu. Tel Aviv, o le ai autu lea o Israelu.
O na hoso whai le tae o nei. E o mai le taimile nei. Mtua le ma whai o na tineia. O afi ma sa sao ane i lei tū ma lei tū. Ta pomu uma i Iran le tele. O no whanga tū tonu. O whale tali mālo e no no whai tangata ta whiwhi. Ai lau tu wapa e tu nei whai mai ovo i le lua se lau 5 wafe tangata manua. Ele masalo mia lava e iai tangata ua mali liwa. Whape oi ka whewhe le tau alona tolu le lelo langi le leo amata mai i sa sae tu tonu within the Middle East. Wherever ai mea i o tu lai mai. Tātou talo mo Israel. Ua me se fo Iran. Lau tau wawa aila le mea le la whai nei le Palestine leo o Benjamin Netanyahu. Le Palestine o Israel. O le te balo e le fo ia. E le fo ia mo leva na wha moe i le Palestine le nei o Israel. E ase taimi e whai e se mea leanga i mato Iran. Lea lana fasosani lo iai i a Palestine Trump ma senda atu i a latu wa lele te tele wha pitua fo le wha ingo le B-52 bombers. Lea na matua wha lenga i nai Iran i le as whareile ma le as tona i le vai ason se ma vai atu nei. Lea la ua wawa ai atu nei. The ceasefire has broken between Israel and Iran. And Iran has retaliated and bombarded Israel, especially the capital in Tel Aviv. Whamau o atu le vai tawhi o Yoritana. Titilo ia I mea, sa whea whiua ia. Leli whaola malo na o apostolo I le teimi o afo I o lana misiona I le lalulangi nei. O atu le vai na whai I papatisonga I le teimi o le tala I ngāri whaola o Jesu Kiriso. E matautia. Tātou te talo ina ia le file mu o le tua. Ma ia whaasawina le tele o le soifua. E le ngata Israel e whapena fo I tangata Iran. Ia mangatua la. Tusa o Israelu pe atilutilo mai o lima. Whape o le whawhanua nea. O Israelu lo o iai I la uitu tau ngavale. Ona tua oi lea ma Iraq. A uma Iraq e tua oi Iraq anga I lunga I Suria. A olo walu le tu tau matau. Olo o iai la ia le atunu u leo Iran. Ia malona a ai au tu o Tehran. Olo le sewa inga le na whale mawhau le whanua fo lea. Olo le I tu ia e tau nei. Lono winga la a lele mai ia le. Ba lele mai isala eru e alu e pomu Iran. E lele I fo I lunga o Iraq ma Suria. Whatoa o le o e ta pomu ia mawhaia la tu os whainga. Ia e whapena fo ila. A le mea la le whetue nei a Iran. E le I whele le I maini la tu walele. A ta whanga mai la tu lo keti e ova I fo I lunga o Iraq. E matau tia le mea le uo nei ai. Le walau whateltari le lalurangi. Po le asa tala mai le li I le ang kau whaoso ngei di Bliss King o Amerika. Le ala wa whaoso ia leo sa whainga o Iran. Alu lono whanofo maru kāpolo. A le ala o le lone I le fia se lau o tangata oti leo ua mamanu nua. Okay. O le tala moni lewa leo te whantuai. O le a iawa lea fua le Palestine leo Amerika. Ma le alu fua, e tala noa fua I pisi nisi a isi a tunu. Ma alu e loa pe ua fōlinga mai. Ua whapito au ngafa ia lona au atu ia Israelu. E ala ile tu inatu ana va lele leo B-52 bombers. O va lele ia. Tu titi a 5 miliona e fausia ile va lele tas. Iwa. Namai a fele lei le po e lei loa e tangata. E le mwhai fo e satelite ma mea computers whaatontonu fo ia ona I loa atu I lea I tūlangi ma lea I tūlangi. Awa o le lele ala va lele a taipei o le a eto fo I lea. E lei loa atu. E iailo na fausanga whaapitoa e le mawhai e on detect pe e whana atu mai loa atu ai le mea o ngā sami po o
le tūlangi o iei wa lele nei. Ia, sa lualo ta vale mo fa pe talo fai. Ai o le taualo na tolu le nei. Lea wa leva na balo ia. Ai a fuafua le tamalo Donald Trump. O lana whalafolanga le na whai I tangata Amerika. The United States will never be involved in any unnecessary warfare. Ai a whaifo e tupu se taua. E saulo lava, e tasia le aso na te wha file mui nai I le taua I le vau Ukraine ma Malusia. Ai wane. La e whaia. Le la ato le tolu le wha masina talu o na toi tu lai mai tonu o le whale pae. Ma avea ma Palestino Amerika mo le pae inga lona lua. Le foi la usau. Ele I tau I Israelu ma Tehran, ma Iran. A le foi usau, wa wha so I Israelu. Pomuro le la o ko mako valele. Ia wanila. Le wa tapolo. Alu lona malai tapolo e ma aka e a le faile vevesi ma. Israel is burning, and Israel is under attack from Iran. A fea la tu lai mai. Ia pio tala mua le na Samoa. E fo e tangolo e Kilo TV. Kilo TV I walisi fasa le lau ia lo lanki. CNN, MSN. Ia, whapena fo wale o le ala leo silio na tala pelo le ine. O le ala leo fo leo Fox News. Pe o le ala leo na e fasa le lau ina ma ia me pepelo ma mea leanga e mana o Donald Trump e fai. Tau tia tele lea mea ua tūlai mai nei. Ia, o le tatalo tātou ia awane ia. So what I'm telling you now, all the citizens of America that live anywhere else apart from America, you are not safe. But what we're telling you, because so many of the United States citizens and residents in Tel Aviv, in Israel, are now being evacuated. E fiaila ma se tasio o tua fine te mai tai Samoa se alo le tunu sa ngalua I totono Israelu I Tel Aviv. I le universite e o tau ina ai I le to mai wha apitoa wha sainis. Lea wha pēa wha to ato e tau nuu atu I le tātu o tunu I le aso nafi a o lo saunga le mufoi. La foi to tele isi o tātu tangata Samoa o lo iai. Ioe, ai o le anga le lei atu o ma lo le o le taupulenga e peo le iai ia Australia ma New Zealand mo la tau valele. Lea na avi ese mai ai le to tele o nisi mai Australia, nisi mai le Pasifika, ia ma nisi foi mai New Zealand nei. Tātu talo ina ia mawhai o na whaititia, ia ma whapena foi o na toe talanoa ma whiuta ngai te tai o le malo, ma te tai o le lalolangi. Talo sia ia iai se fesoasoani e whaatupu ai le file mu mai I le whalapuputonga o malo au whaatasi. The United Nations. Talo sia ia iai ia se fesoasoani whaapitoa mai le NATO, the Northern Territory Alliance of Europe. Ia iai foi, ma se fesoasoani mai o le taupulenga a malo Europa, the European Union, the African Union. Ia whapena foi, ia mai latou, o malo te tele o le atu Asia. Le whaingofie le mea leo ua tulai mai le teimi le nei. Asa o le lea hena. The problem is America thinks that they are the international police of the world. Like that unnecessary war in Vietnam. Ioe. No e fua. E whala ve lave fua le tau a tangata Asia la tau e moe foi le ata. 4 miliona of ita fita a Amerika
na fasi o tia ai mama I mawailo lātou soifua. Sa iei I nā manisi o alo matama whanau o Samoa e pei o le awhionga I atanga loa malingi tia. Ioi, o le tasi lea toa mai sa le longa lea sa iei I le tau I Vietnam. Mulmuli ane na wha uina le kalesia Yesu Keriso lo pio a sungatai. Ma tōwhia e a vea ma Palestine au au o whaife au tā lai ma le misiona a pia Samoa. Ia pia ma toi fo I mai ai le nā toa mai Amerika. Ia, o whai I langi le whaulanga a le awhionga ia tanga loa a malini tia. O se woma mai. Ia, o le whata maa fo le nā. O le au whaife au tā lai le nā mai tau. JUL, tu whala tātou por Kalambe. Hannah, for my Hannah, my two uncles also died there. Tele o tala matangofie, aile matangofie, o tala o le tautua a Samoa, o alamatama whanau o Samoa mai tuile manua. Ia manisi fo I mai tū muama salawhai, no atua I tuila, whai ila atou pepa, ia mawhapena o no atua I aile fita o le malingi. Tuila mamanua. Mo atua I lava I basic training. I Hawaii ia whapena fo I le atunu tele ma le malo tele o Amerika. Ma o atua I lava I nei taua a o la iti ma talavou nei tangata. Ia. Batul whamalo ia I latou. O le latou talitununga le nā ai ofo I nātou latou soifua pui ai le saolotonga. O Amerika. Ia whapena fo I le saolotonga. Ia ma le file mū. Ma le saunga le mū. O isi atunu o le langi pe o tātou I Samoa ma le Pasifika. Wa le ingako ambi. Le ingako mea kau ngā o kako kanga ma ala ma sapelu ma am. E papa mai pomu e aku seuri. Malako kanga maa kau ai ia fo I whamalama walu. O le whare o le kangaka. Ia lelei, Sam Johnny, Talovali Sam, malolo se fumria, ia mauto umalava. Oilea, Logan Swogger. Fox News is pepelo like Samoan observer. Ia maali e te lel takatele o Logan malana. O te mana tua lewa fo ile, nelo matua lea sa avea ma Palestine o Israel. Hei lelo matua sa Palestine o Israel, sa whaingoina o le Iron Fist of the Middle East. Se ea se teimina o manatua la ia, o lea fo I tangata matautia, o le tina. E le pala ai isa la e lupa o meo taua. Nā le whai atu o le Palestine tamai taile nā. Ia wha vevela mai kako afi, ma kako valele, ma kako mea kau, ma kako pomu, la kako uo. Tau tia le fo le nā, le vai teimi fo le nā. O le vevela mai o le se fo I pale mia a Peletania. Sa wha ngofo o le Iron Fist, o winga ta o le Iron Fist I tamai tai nei sa pulea tunu nei. O le moto e fau I le meo le ua mea. O le lima e fau le ua mea. E wha tusa iai. The metaphoric comparison of such hard women in command, and especially with the military. Matau tia tele ia tina ia na tula I mai ia bai taimi matau a safai. Ia le tātou te talo awane iai se tau alon tolo lalangi. Awa leo te whatu nei. The United States is so huge and densely populated. Any attack, any bomb could land at anywhere of the 50 states, and it could be massive. The killing of civilians, and it will be a sad story for all of us
Ia. Fui ava manu teito talo falava, o tau whaasau lui, alo, le soifua manuia. Ia, pe fo'i le sunga foresi utuva, ia, o oli I le alii. Mai ngā kōngua pomu la aiali se vea. Peni a mina to I Val Crichton, o tau tia pu'e, ia, ma le uso ia e sau J. Moores. Watching you from Sydney, my brother, le atou se vea, talo falava malo, fa mai les, fa mai hana. The Israel Prime Minister is very evil, and he depends on the United States, and I would agree with you, Hannah. You know, la man tua fo ile mele na lo tu ni o ia Benjamin Netanyahu I o Donald Falapapai. Sa tala noa ia le to lua lea o Donald Trump ma le Palestine po le palemio fo o Israel. They have planned this for all along. They have wanted to bomb Iran and get rid of their nuclear program sites. Yeah. Ale wai I wana whai. Talo whai. Le la wano whanofo nei. Ia le fo whalonga tulu nei le tala le tai au. O lawi lo mai le CNN. Ia le televise le o lo tuli fo I tangata ma whalonga longo ia la tūtala. Le fo iwa fua Donald Trump. Male to ina lea le pale bio Israelu ia Benjamin Netanyahu. E o suele mea o lo o iai le taitai o Iran. Le whaife au ma le pelofeta, the spiritual supreme leader of Iran. His name is Ayatollah Khomeini. E makau kia. E matau tia. Ia. Ia, tālusia. Oni tā ina se ma whaavale le tō te leo isi atu nuu mō la tū te tai ia le mawhau whau le tō ina matua leo Donald Trump. Lenga e wha oso tulo e la wali i le nā le tō ina fōle le wha mimita le tō ina. Ia na oso lola ia leo le whi o Donald Trump, ma le mimika o Donald Trump, pe ia kama kiki fōle. He likes to be praised. E mana o ina ia, vivi I atu o ia. Ia Vivi o ia e tangata. Talo whai ia I lātou ua matua. Manunu ai I mea arawari I makua I. Tau whamasau lui, talo whalava, malo le soifua manuia. Nei le tai au. Ia al kalawhia la le mo tātou. Nei le tai au. Sa o wama ai e tuai. I le whaatala noanga ale tātou le tio. Le tautua ale radio Samoa ia pia. I le whaatala no ina mai o le fionga I le minstao tupe o le malo tau ave, ma le malo wha wau le taimi le nei a o le I whaia le whainga panota o le asolua sfulmale iwa o le masino o kuso, lea o lo mua nei. E whapena fo I le fionga le swafa, o le pula sili ma le whaululunga, o le matanga luenga o le nupi wha, the National Provident Fund of Samoa. Le whaaputunga tupe, mō tangata sauwhanga, whai sauwhanga I Samoa. Le la wata ua I nei le fionga I le. E le minsta ia lautimu ia, a foa wale se vai. Whaatasi e ma le fionga ia le malu Celestina, le CEO leo le nupi wha. Ma se I alua la I titi tua la utala. E le lipoti le ua pasia nei e le kapeneta. O le malo tausi ma le malo wha wau le tu mau le taimile nei. Ua lato a apa e le luas fulma le 5% o le tala autu ma le au wha inga atoa o le tupe. Na tu e whai iai le lipoti ma le tala o le tupe. A wale tausanga wha le tupe. I le masina lea na te atu nei. Ai te ua pāle pomu, le pāsia le tala, ma le whaitau ina ai, ma tō lau le tala I luma o le pāle mene o Samoa. Ta ape ai loa, a ule se tala le tupe.
A o lea la o lo iai lalo ai e inga o le tula fono. Pe a o na tula i mai ni whaafita auri whaapene e vaveta ape ai ma whaatu ua le a onga. Ale le tifanga ale ase whainga malo ma se palemene. E mawhai o na a apa le malo tausi. I le lua se furu ma le 5% o le tawa o whai a toa o le tupe na tuu e vai e whai e le paketi ma le tala au tu o le tupe ai te ua le taunu. O le tasi ma le 2 piliona lea na whaangalawi loa e le fionga i le minista o tupe o le malo o whaua. O le tele i o whaaburianga sa ta pena iai. Ai wale mwhai o na tō lau mafofola atu. Ona ua le pasia le tala au tū o le tupe. Ma o le mafuanga fo le na o le whaata ape o le tifanga le parimene. Alena ta ua la. O le 2.5% o le na tesi ma le 2 piliona ta la. O le tala au tū o le tupe. Malana whaasoa. Mo le tausanga wha le tupe lua afe, lua sfulma le 5, lua afe, lua sfulma le 1. E tolu se lau miliona ta la. Le tolu se lau miliona ta la le na lona o le lua sfulma 5% o le tesi ma le 2 piliona. O le ale meo le a wha o ngā i ei tupe ia. O tupe ia. O le a mawhai o na tango au iai ia le malo tausi. E whaatino ai ia fuafuanga ma tina e alualu mamao. I le taimi lea o lo o tausia ai ia le malo le tumau. So, the caretaker government can actually reach out to the 25% of that $1.2 billion of the yearly budget 2025 to 2026. And the 25% of that $1.2 billion is actually $300 million. Tolu se lau miliona le nā, o le a whai tuai tutongi o le au whai ngā luenga. Ma wha wawai mea ta o essential services, emergency services. Ia mautinoa, o le lua i le tolu masina lea o lo tapena tuai le whai ngā pālota, tau nuu i le tau nuunga o le pālota, ma e a le whai ngā pālota, tūla i mai se whai ngā malo fau, a o lo ma whai pēa o na wha o ngā e le malo tausi. Le lua sfulma le 5% le nā o le tupe tawa whai, ia pa o le tolu se lau miliona. To tongi o tangata whai ngā luenga ina ia awane imisi, wha au o lātou tiute ma mata whaioi e pei o le au nanga, e te tau o na whaatino. Ia iai essential services e tai pei o le fui mū, o le soifua maloloina, o a onga le whanau, o le whalemai, o le suavai, o awala, e whaape nā fōi i le eletise. Ma whela ua inga o le ala tele, o pensini e au mai e le malo. O uta o loa, ma waa o loa e te tau o na wha wau pēa, o na malanga mai ma whea Samoa. Ina iai pēa tau mawha e le maua i Samoa e taipei o mea aitu apa. Whatasi ma le tele foi o anu manfasi, le masani una mai Samoa, le mamoe ma le moa. Nga kelen ka ko moa, i le aia sisi, o le tupe sefe foi le nā, ale atu nuu, ma company, ma businessi, le private sector. Awa foi le ua whaia tātou pā moa mpapua, pā povi. Te le i o le tupe e tā fiofi, ia ma sefe mai ai. Pe a tātou o e whaia tātou atinae. Ai awani e o tātou whaatalitali ai, ma whaatalitali i tūwhanga tupe. Ia mana tua le lei le mea le nā Samoa. Na toi fisilingia la le awhionga i le minsta o tupe o le malota wawe le sunga lauti muia.
Na fasilingia e winga ia na vatau ia wa Faiva i nei le HRPP ma isi vaenga o le tufa ina o tupe. Tufa mea ai, tufa le tupe. Pe wha mata e sa o ia mea ua, le ua. Ai ua le tali a lau timu ia. O wholafolanga u mana mea. A o le mea le ua whai le malo tausi lea o iai nei, talu no mai, a o mafuta fo i le malo tausi. Ma ato o toa le leile malo si anga, o le tolu sfuma le lima, o suyu safono o le whaatua tua i le atoa Samoa o tasi. O mea nai pine iai, le alu walu i luma o le tamao a inga o le atunu. Langa ile i o mai tufa ni tupe. Na o mai tau mawhai e totongi ai tālafu. Leanga ua le mawhai e le malo Samoa. Ona toe whaatanga ona toe ai tālafi. Wa sili mamau atu lunga o pasene. Ona ua pa u mau lalo o le tamau ainga. Wale ai fo i mani a tātou o loe au inatu i fafo. Imports, exports. Iwa. Nā le tele o loe e lau mai i te tonu o le atunu. Ai la i titi a tātou exports e au inatu i fafo. For other revenue and money to sustain the economy of Samoa and maintain it as well. Il tala le nāle. Ai ana o mai le teimi le nei ase I wha maape le talo le tupe, ma wha alawi lo le talo le tupe. Ona I lo le Samoa. Te le tele le ngā luenga na whaia le whatutua I le tu Samoa o tas. Le nupu le I atau le whatu. O upu ia na pa u mai le fonga. O le minsta o tupe o lo o iai le malo tau ave le teimi le nei. Te lele se senga o le mawala lo tele o le tamau a inga o Samoa sa iai malona matiba. Na matua matitiva le mea na iai. I le wha tau sanga lea, wha o tusa I le fast food tau sanga o tuanai. O le nganga moni ele I o mai e tufa ni tupe. Ai io mai ina ia wha mautu atina ai. Ma ua tali tonu ai lava. I le tae au nei le saunoanga le minsta. O se tasi o ia anava tau. Le tui na atu o le 5 miliona cash injection into the economy directly to the hands of the people of Samoa and different constituencies. Waila le ua iuana. Mo ia ua vale fonga tia I le vao le to lua sifulu ala uli ma le toa sifulu ma le lima fia mele ei le kapeneta ma le minsta. Ai ua tau tino la ve le minsta. O le vaa no fai o la tou ia fa loto I fale. Le ua lai ona masofa fa pele mea ma te aile urungari. A o ma faunga ma lo la tou tali tonunga e winga I anavatau. Whapena fo'i I lato manifesto. Wa mafau faunga ma le tō whai tu atu na whanau mai le pepe lea. O le pepe lea o le $1 million project. This was a cash injection into the sustainability of the economy of Samoa. And it has been maintained through the last 4 years. Tangolau e fika le mea le nā. Whātau sanga versus 40 years of HRPP. A le la, o na nof, whio soi mai loa. A mai loa la whainko kola le atunu o mawhai le supa maa isi mea o le pelenga maa umamena. Le tala I le, sau noa I le press conference, ia le whionga I le minstao o tupe. Ina ofisilingia pe mawhai o na whaatino e whema ia. Te lei loa ia I le naa o li I ma le lātou anawa tau a wha. Aia na o ni folanga nā mea. A o mea ia na whai nei I lātou le whātau sanga. A wafo I o atu te tonu. Tala o mai a leo o whai te tala atu ai mali potia upu le upu mai le whionga. I le minsta o tupe o le malo tau ave o lo iai nei. A le tamaita I palemia I afia me.
No mai, wa le toi mawhai o na whaia se ai tālafu o Samoa. Ua whaasa Samoa o na toi whaia se ai tālafu. Ua le toi whaatanga ina Samoa. O na toi whaia se application isa nuno ngā tupe mai le IMF, International Money, le mawhai o na whai, o le monetary, International Monetary Fund. Le mawhai le WB, that's the World Bank. Pa le mawhai na whai se mea. Le mawhai o na whai se mea i le ADB, Asian Development Bank. Ia. La le mele na whai nei le whātau sanga le na te nei. Nā o le a isi au Samoa maoi. Ea, le na whai mai nei le. Whai mai na oi e aisi whaata mali. Oi le na oi aisi ai. Na oi aisi i a tātou pa anga tō tino. Le na wsosan yatu le tātou budget support. Ai o ta ngata na silio na whaalango lango i a ile malo. E build up ai. Matoe ati nae, matoe whaola. The economy revival. The economy revival. O upu ia na whaonga nei. Toi tau whaola ola ai. Ne pangati o Samoa. Whaa lango i te ngata e no nofo i whafo mga luenga whaavaitaimi. International remittances from the diaspora of Samoa that live outside of Samoa and sending money. International remittances back home. Mai la tono mai ngā ruenga whawaitemi. Matupe la tu te lafo atu i o. The international exchange rate. Lea na nofo le tātou foreign reserve. Ma le tātou teu ngā tupe. Lea na o ilunga. I le tasi le piliona. Whātasi ai. Matupe na momori atu i a tātou paanga i a New Zealand, Australia. Maisi e tunu o e peo Amerika. For our budget support for our yearly budget and the financial year. Oka ele matautia. La mele na fai. Saua e le tasi tesi ma le wha piliona sau lewa. To e valu se lau miliona le ai tā lafu ua iai. Ai ua si i māua lunga ai le te mau a inga o Samoa. Ese le matautia. O tala fifia. O le feilo inga tu stala. Ia wha pēr fōi ia le fionga le minstawa. O tupe o ia fōi o le minstawa. O le maenga o whaaputu ngā tupe a Samoa. Tātou lei tulai lima, tātou tala mai Australia, Male Pasifika, ilinga ngana Samoa. Miriama po mare, mo le tei muri o le lei aso mua o Iulai, lua whelua sfulima. Talflama o se whapoponga o talafou le radio Samoa mai atunu e mamao ma le Pasifika. Mo matu mai take po Turkey, ai titi mai pe to whaua po eina e leo le amatanga o le vasanei, ona o le tūsia ma le tuputufaina o cartoons po niata marie, wa tā ua i whaamataranga o lo o whaahata ni ai, ne perfeta o Muhammad, whaapea mamose. Wari patia le CNN o lea cartoon, wa lo mia i se tūsiata whaaporokiki o le magazine, wa whaedo ai se ata e fōringa o se ri i Mausalemi ma se ri i Israelu e whaiola apa au ma o lo whaatalofa ma whaafeirua i leisi a o to uluane i a pomu. Wa maimo i aile to tele i le ata lea i lunga o upengata whaelangi a ua mafua i ma le mausolo te e whaasanga i ai ma ua upu i ai fo i ma le magazine salo mi ai. Fola ai lai le matanga ruenga o whaamsinonga le atunuu, le whaio se su e su enga i le mata upule nei,
A o whaeroa mai se whamataranga mai le magazine neo le man, e whape o le ata e le o whaata atuai le perfecta i salama, mai siria ma le 2 miliona tangata e wha ingoa i a Muhammad i le rarolangi i salama. I Peritania, wa whamatu mai whalau e tele se whamataranga mai le ai ngā tupu, wa whaeroa ai o loo tūmau pere tupe mai le malo i le valus fulu ono tesi ma le 3 miliona pauni, tusarea ma le se lausa fulu valu tesi ma le 5 miliona. Le vai ngā tupe whaingoa le sovereign grant, e whatupe ai le whatuma wina pea o le rei o le nofuanga o le ai ngā tupu, ma e whatupe ai ma le autatongi, e whatupe mai le autatongi la fonga Peritania. Ta ua toi whafo i uma fo i le ai ngā tupu polo fiti po tupe mawane, mai Crown Estate, i le malo pe ona sawa i lava le whetuna inga, tanu mai le awhewhitsa la wono sfuru. O le sovereign grant la e whatupe ai mea whai uma lava le ai ngā tupu, e au fiai matiu te whai tele ma whai ngā malanga. Whai mai, o le teminei o lo i eise polo keti tele o lo whatautai ai Buckingham Palace, o se no whanga o pita to tele i eitu risi anga i ai, i le o ngā tonu o lontona, ma le a whaare rei ai le tele o mea i tonu o le anu whanga. Pelata i le 20 tangata Palestina wa whasiotia i le ospa inga le ea a Israelu wanga i saolawa i se no whanga i lunga o le sami, to tele ma sano na tumutumu ai i le tu i sisi fo Gaza e pe ona whaamaunia mai e mōni mau. Le no whanga na awhia i lunga se matawhanga, ma walipo tia le vai o le toa tele wa manunu ai le whare ainga rea a le Al-Baka Cafe, ma onisi o videos waria e o le whaalawelawe, wailo ai le teimi na whana nei le miso lea mai se waa lele taua Israelu, na anga iane i le whae tū lea ma wa ai toa tele wa awhia. Walangona le tele o whaasea ma whaitionga whaasanga ia Israelu, ona o le nei whaalawelawe, a o loo lātou whina wane, e pau no whuanga o loo lātou wospa ia, o no whuanga e tari tonu o loo iei tangata o loo avea, o ni whaamtau. O siria i le 50 ono wafe tangata Palestina, o whasiotia i kasa taru ono oso whaia Israelu, mai le āmatanga o le avevesi. I New Zealand, o se tasi o alo Samoa, ma o se taitai fo i le community a New Zealand, whawono Ken Leipen, le wari patia Radio New Zealand, wa alo ia le wholasia o le whatuina o rona suafa, mo le pule nuu o Lower Heart, ma o le ulua i sui whatu lea mai le Pasifika o tau vai lea Vanoa. O lana folfolanga e mana o e tu whatasi lea ai, ma toi whatulanga le reipu lenga ma mea ave iei le whamomua. O whawono walau sila fia i rona tomai tau whaasaralau, ma sa bea foi mamalo le malo, ma o se taspo o taitai o le community lea whae tū. Na ia tā ua i le ripoti lea Radio New Zealand, e iei rona tomai ma ta upatau tā longa e meise au au nanga tau leo leo, ma au au nanga le community. Mana te iloa le lei foi, mea e mana o mia mo le fausia o se au po o se team le lei, e mawai ni whae unga le lei foi. O nisi o fuafuanga i rana visiona e hau fiai le ngāre rue whapaanga, ma le mana whenua, lango i le whaatuma wina o Mary Wards, ma ia awe le wha mua i so tanga maa le rosi whaaroto i whale, ma ia wha le leia le saunga le mua tangata. Tara mulimuli i Palau, i le ripoti la tamai o taalonga la ite le Pasifika o lo whaanga soroai, o whaero mai le so le maua o pine aura mua le atunu o Tahiti, i tu ngā waa le tupa o lii. E mai aha e leso mua tau sinionga o se fulu walu pine a Tahiti, ma lo o tūranga mua i nei le whaasaronga o atunu o malatu pine maua. E iwa auro fitu siriwa, ma le lua apa me mea. Peiona lipotia e le teo whaavau māloa New Zealand, ma lipoti mai ai i le no whanga lo whai ai ta longa, o fiti na maua le pine apa me mea tu ngā waalawa, o le Marshall Islands ma le Northern Marianas na whamniai na foi le tau mawhai i pine auro. Samoa na maua reo i pine i le tamaitai o Anne Cairns i alo ngā waalawa, a o Palau na maua pine auro ma le Siriva, Papua New Guinea na whamawina mālo i le tupawali i le volipolo, o Samoa, e mai a lea mua o ta longa o tolua na pine auro ma le tamaitai leo Anne Cairns, whape fo i Shane Palemia, ma e kitoa tā mati mai le au pii po Restless, ia malo whaao pea ta longa i le so. Tala nana Radio Samoa mo lau whaafunga mai i le nei a salua, mua o iulai.
E silly silly lava oe lo ua tua lena faya mea uma e falo lomo mea uma ia te oe e ia le mana i lo suafa e silly silly lava oe lo ua tua lena faya mea uma e falo lomo mea uma ia te oe e ia le mana i lo suafa Ia lena, Lance, tawala, ia maliua tawala. Whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ia, e whaanofa whibalia e fo i le alu atu I lunga le ala tele. Ua manaba ngā luenga. Ia maua ngā Gagaifo Faiva o le atunuu. I le nei a solua. O le aso mua o le masina o iulai. Lea o se e maile sa o le tamaitai o ati pe o le masini ai. I vai aso uma, maso uma. Wa fonse li poti mai I le tātou whale tā vale le Henderson Cars. Whatalo whatu ati, alo le soifua manuia, alo fo le ngā lurue ma le tau ata I le nei aso. Ia malo soifua savea, ia lange mawhi atu e lo whapena whafoi ina le tāpu kalange masani, ia malo la vale ngā lurue. Io amale nai tuore tato ofisa. Ia malulu lava, io. O au e kolu ia palankeke io le vufi I vai. Ia e taporo ia lunga foi le sweater ma le fatu foi le fafoga le tunu langa o le muia. O le ua malulu ai ele ula isi si le mele sa. Ia e mai le tatou loto amale ngā luenga sa fitai tunga I le nei aso. Ia whafsara mo whafsili sa vea, ia o se riposi atu I le tato ofisa nei le nei aso. Ia sa whaatumuria fo I le tato ofisa. Mai lava na le lalsai ao, ia o le ao undi, ia pena fo ia nei la fiafi, ia le whatua a matona. Uma ia sign up fo ia nei isi fo ia nei tato a ina sa whapeona whaatari tali ia te me taunu mai e lato pepa. Ia isaini ia lewa a matona peto e toa lua nei tato a inge te toa le temi nei. Ia mai le sai au, ia sa whaatumudia lava tato ofisa nei, ia o le mamalu lava la tunu o lo whapea o nanga solo me apalaini ala tu sa avali. Ia manai e tato a inga o loa approva la tu tarasanga. Ia le sa o mai ane o me whaia la tu sign up. Ia, malo, whaaftai o le besili nai ave alfa mua I nai. Na yo tātou tangata ie o mai mamau, ia. Ia saolelei, o le ave level whamua mua na yo tato a ngai ie o mai mamau. Ia ai o lo tu lava ia na yo tato a ngai lunga nei o kilangi. Ia ma tātou ie no fo nei self. Ia e whaamulumuli e ia tātou sign up. Ia a le malu le tino ro whapeona ngai mau mai pole tu I West. Ia o le whaamua ala to sign up ia ai le I tapunia le tato ofisa I le tūlai ono I taimi masani la. Ia, malo, o le tau le ono le nau te wawai atu e wa masani ana tapunia e fo le tato ofisa ai atangata fo I e vili atu le tai ao ma whapea pe ma whai ona nofo atu seisi o tau e whasosoani I le matau pulanga e tuailu teime mana vai ma whai ana man whai la tūlanga Ia saolele, ia pole a lava le teime ava no le customer, ia wale to tele na fato a manava
po le ono o le fitu ia e ai lava le e te tala lava le tato ofisa se e longa lava o saule ia le customer piki la lana savale ia mawhailan sign up ia fatu asapuni fo ile tato ofisa ia ale te masani lava sapuni i tato ia le tulai ono ia e te tala le iwa tai au i aso umalama le vai aso. Ia lelei faasolo i fo le tatalanoaga i tagata e ola i le pensione ia ma tagata foi le benefiti ia e manaʻomia le tagata faigaluega full time soasoani e faamalosi ai ia le application. Ia e tāua lava le tūlanga le ua e tāua a pe o le toʻatele lava nei o tatoʻaiga ia o le ola le benefiti ia a whai o e māua mai le nei pokalame ia e tāua tele ona e aona e silafia uma ia mea manaʻomia ia e tele ia agaʻi mai i le tato ofisa nei ia e manaʻomia lava tagata full time ia o tagata ina e sau e te rua mai faatasi i le tato ofisa ia e whai le akalai e send mai foʻi ia details i lunga tato Facebook pe a whai e le se taimi foʻi lea e o mai i le tato ofisa ia a whai o nei te benefiti ia e manaʻomia lava tagata full time ia tagata ina e sau i te rua faatasi le application ia e te songi lava e oe le pay menu tāwale ia maalu foʻi ia oe le tāwale ia o le tūlanga le nā o i le tagata o lo o whapeona benefiti e whapena foʻi e tatu tamama se na matua lo whapeona tala ia pensiona ia o toʻatele foʻi nei o tatu tina matua tamama matua lo whapeona a ngaʻi mai e whai ala toʻapalai ia e whai lava toʻatele ia ai o loo mai lava maʻau mai ala tu tagata taso whanau foʻi ia matata o le e sosoani e sapoda ala to application ia o tatou taʻavale tolu le whapeona alu lava le teminei sa vea o le whaalu lava le teminei taso promotions ma taʻavale e tolu ono lo o whai lava si toʻatele o le malo le tunu o lo whapeona ono agaʻi mai e apalai e taso XUV ia whapena taso Scorpio Kiwi Edition ono le maua i mea lo patupe ta ilua fitala ia ma le taso piki apule maua ele wha fitala ia whaatase i ma taso refill te maua taso refill ma taso cashback ia a masa me le fitala nga ilunga ia e te pen lava i le savalo lo whapea ona apalai e le customer ia e maua lava ia taso cashback ma refill ia i taso savale uma lava lo whapea ona apalai e le customer te ue whaapea e le isau mea alo whai maua poso cashback le ia maua uma cashback a customer o lo whaapea ona o mai e talosanga ia se tāwale ia o tasa tāwale uma lava o lo o ia le teminei ia o tasa tāwale ua uma ona modify uma tasa tāwale po ua uma ona teu ia e le lava se popole na le sau lava apalai le tāwale ia na lo sau lava e alu moe le ai lava se popole fo ile pe to e alu se poani vai mo fo ie pe mana e fa pile so pa pe tint po ni skepo po a polipa ia o vai nga umana ia e fai uma na modify sa so savale ia pe o le to tele na o le malo le tino ro fa pe na nga i mai e fia o i se fia i savale ia o uma ona modify ia ele lava se pole na leo mai lava apalai ia o mai ave ala tu taavale ua uma ona teu po ua uma ona modify. Malo whaatai tāua tele le ia le whaamanatu i le atunuu ia le auranga ia ma taavale le lei o lo i tolu o le tātou lotoa. Ia i tisi me wangalo pe pa ufo ia o le iawai o le tā tuatusi ia whapea le tā telefoni. Ia e whailoa atu le malo le tunu i tato taawale fōu, le tato taawale lua whelua lima le XUV, ia o se taimi o na upload atu le lunga le tato Facebook, ia o na so matamasai fo i lea, ia o na o ai fo e fia apalai me le maso XUV fōu le lua whelua lima, ia e au le le taawale e se fo i ona ia features, e se fo i fō lingo le XUV lea, ia e fitau i le mo ainga ia o tāwale whaistitele o tāwale ia tau i leia mo ainga so tele ia o aiolo fia mana o mia se soani ia wala au mai a oa o ati i le numera o vale se lau
fitu tasi, ia pese email mai fo I le mato Facebook page, ia nai alu le Henderson Cars, ia whaasase ma le mato tuatusi o tasi wafa Kevin Shrive, I papatoe toe, ai mana tua whamule savea, whamana sua tue o le anga ingoa po le back credit. Ia awa lava le popole o lo I le mato finance, ia o le mato finance le na o lo whape ona tio mo o lo le anga ingoa po le anga back credit. Ia o le nau whaonga le mato finance. Finance ale Henderson Casa lava ia. E re whaonga susuane mo le malo la tunu o lo whape ona le anga ingoa. Ia su sau ta vale. Ia na pauna ni mga ingoa ta ua I le ta Ita Pokalame, ia ta whiloa I le aso tai au. Ita Pokalame masani. E whaftai la visavea mo le manoa. Ia, whaftai fo ia te ol te tai mo le taimu o whaamanoa. Ia, whaalawi loa I fo ia le au. Ranga bala tautua le Henderson Cars, man wia tele le nganga ifo Faiva, o to toi le nei e fiafi. Ia, saunga le mo fo I le toi, fo I atu matali watu. I mauta malawa, ai ta wheloa I le aso tai au, whaasoi fo ia. Whaasoi fo savea, manuela fiafi alo whaatu. Whaftai. Ia, le na, o le tamaitai o ati, ia malana au unanga fo ma le tautua, o lo o whaatino I o le tātou whale tāwale le Henderson Cars, e te baua le tuatu si se laui wa wha, Cavendish Drive, I Papatoetoe, I Manukau, ale ole na mala au le telefoni vai ati fa mai ale ya to savea fa ya tu ya te o e te sau pe tuli mai fo I se upa e avatu wai ya u se o maka ya ka vale le na fa I lo mai lunga le por kalambe a le telefoni o valu selau fitu tasi mo le Henderson Cars facility mo to mai tai ya ati o na o mai leo la utala noa I se tala fia lava. Mai o se tasi fo I le nei o tūlanga sa o iei le whaato whala inga a le pati atoa. Ma le whainga malo le whaatutua I le atua Samoa o tas. Ia lava tupe e toe tūwhatu. Mai a I la tau ma le au whaisa whanga. I tupe I to tonu o le nupi wha. Wa aila ia. Tu so leo a whaatolu nei o nālu tu whanga tupe. A o tupe lava I to tonu lava ia. O le whainga malo, ma tupe maua mai I afu o tangata, ono o lātou ngā luenga, ia ma o lātou tongi o lo o talagai ia lātou tupe ma teu whainga luenga, ele Samoa National Provident Fund. Oka. Whaile tūwhanga tupe mua, mai sao whanga, e whāpasene. Na alu oila ia leo le fast full ma le 3 miliona. To e alu lesi, so o atu I le amatanga o Februari o le tausanga le nei. Lea na whaingoina o le back to school dividend payout. I le taimi lea, tausanga lea. O le whainga malo o le whatutua I le tuasa mo o tasi, a o le io o le teimi sa wha le tonu waima, wā e le whangatia. A lea na whaarua, to e alu lesi 5%. Silsila la I e Samoa. E fia le 5% na, wha se fulu malea. Wha se fulu 5 miliona. Tanga I le whaasoa le atunu. Awa manatua lea na tāua nei. Le ai ma se tupe na whai aise ai tālafu. Le anga ua whaasa Samoa. Samoa was banned from making any more international loans with the IMF, International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, ADP. Whapena fo'i ma le whare tupe o le larulangi. Lea la, o la alu lesi tufanga. Tala fia le na, lo whawangfonga mai Samoa. O le tau le itu la esfulma le lua i le poa na nei.
e maua i to tonu sa whanga tangata nei. O leo la toi vai ai le isi 5%. Le 5% la lea e 5 miliona ta la. Whatasi ai, whaila iai. O le tupe lea o le a whai ai i a dividends. O le no winga te tango atu i lau nupi wha account tai au. E lua tu ai ngā tupe lea ua wha mniu nai oi. O le 5% le nā, malisi 5% la ua uma ona tufa. O le 5% lea, o le payout of the end of the financial year. O tā walunga ngā luenga, tau le tupe. O le tausanga le nei lua lima, anga i le lua ono. Wha se fulu ma le wha, tesi ma le 5 miliona. The payout is called the end of the financial year payment. Sao noa le fionga i le ministau tupe o le malo tausi. Tasi le awala o lo so ni ai le malo. I le whaale leia atili o le tamao a inga o le atunu. E tu ula le tupe le i tono la account. Ai toe watu ai, ma le 2% tu sa e 2 ma le 2 miliona, le si foi tupe whaasidi. Le ala alu atu i tono man tua lai pule oe pe tala i tua pe pule fo oe pe toe reinvest lau tupe. E toe whaanga ioi ma whaanga lue. Ele pulenga o le lupi wha. Yo, ele obo isaka kupe i dividends lai whai. Ai tate i loa ai. Le ta ua fuafuanga. Ma se ata mai fou, ma se fuafuanga fou. Lea na whaatatia mai i le wha, la o le wha tausanga. Fuafua i le whaas furu, mon tupu tausanga o le chapipi. E le i ai se mea whapea. Ua tufa whawhia ni tupe, a o tupe lava i to tonu lava o le malo. Ma ngā luenga tangata ma lātou sau whanga, ma o lātou taxes ma la fonga, e ta tipi, e whesoso di ai, i le atina e o le atunu. Ia le nā, o le tala fia le nā, tā tolua o le sfulma le lua, taini Samoa nānei. Ia ngai kangolole, e uru mea fōngale. Yo, kolosi whape, lunga su engi whape ngei, ia lau telefoni ma, na tilo la ia le iai, i nā nono ngā tupe. Ia manafo i tufanga tupe, o vaenga ma dividends nā, mo le whai unga o le tausanga wha le tupe. O na maua i lola ia le ina, o le se 10% atoa o le tausanga atoa le de. Tusala, ma le se lau se 2 miliona tala, lea ua tufa, ma vai leo whaisa whanga, i le lua afe 2.5. Amazing. Ia o tala fia le nā. O le turanga leo iai ia le whamalolo ese o le sunga le papari. Panoa moala. Mai le tofingo le te whono. A o lo wha waupeo na whatino ia ngā ruenga. Ai le o toi avea le sunga ia panoa moala. Po le sunga le papari i. Ma te whono aloa ia. Sa ia mai a isi suenga ma isi tulanga whapena. One of sitting ia pe o ani mafuanga tatau e tawai o na whamalolo ma ave ese le tofinga o le te whono ia po stasi foe o le komiti whafoe. Ia an tali le minsta. Ia o le tele lau foe o whaitionga mai le au whainga luenga. Nisi o whaitionga au mai i shareholders po i lātou o lo iai o lātou sea ma le au whaisa whanga. I le pupu o se taimi, ai te le se tupe le nupi wha, ua ave wha ngā lue ma wha ngā ioi. I nisi investment, ma nisi tangata.
Ia pe o le whaangau le malie la na o tangata whai sauwhanga. I le mataupu lea. A le mea lau teo fwoi. O lewa na wha marama le lei e le sunga le pali. Sa au tau wha whonga fwoi e wha luo na mātala loa ma. Wha soa ma le sunga le pali. Sa so solo la vailunga o whainga wha vai. O whainga o lo o tausia mo pui pui le tula whono. Ina ia wha malia ina. Ia le wha lapu potonga o le rupi wha. Ia inga o lo o iai tonu o le tārsanga. Ei ase mea na wha le tonu. Lua, o tupe uma na wha matu watu ino noa ngā tupe a tangata ia, whai pīsinis. Lea lava na le mtua i le lei o na tutongi e au noa ma le tilei ia po o le wha atuai foi, po ua misi foi se peimeni. So in other words, the people that loaned so many millions of dollars from the NUPIFA or the Samoa National Provident Fund, they were all in line with the capacity to repay and service their loans. Yeah, alau tati atu lava. O le la nto fesili po ila le le tula I mai e tau ave le tofinga sa ya pali I panoa. Ya le uta umai. Ya e tau ave la le na ele pulisili po le faululunga o le matanga luenga o le NUPIFA. Leo lo se e le fionga le tumaita le swafa. Ya le malu a Celestina. Ya tala fifia le na. Mataua nonu fatalo fatu my watching you from Hamilton, my brother le atoa hello faftai ya la e ke alu fo de lokunga ngai mai alu ke si le malu olo ipola tuli boy alo so ifua PMS Koyo watching you from cold Sydney tonight ya hello faftai Alo hana o le matua malia o le tangata leo hana mana ana matau. O Singavao, Pepine Navy, talu falava, mai mo atu ma mata matatu I mātou umale ainga I nei Brisbane, Australia. Langa ali pati, po pati tupuola yoane, ya fatala fatu, whamai. Ko yo ese ma mai tangata Samoa mai Amerika. Ai ku Amerika e whaile la ko kaua. No tō whafonga la I tala lena mai nei e Miriam Pomari. Tausanga atole nei wa libas fulma le ono afe tangata Palestina I Gaza Strip. Wa wha umoti o la tuola. Ona oso wha inga Israel. Ai o tō mana tua le lei Samoa. Nana o wha manatu I atu e. Le whianga inga na whaia e le tō ina o le tamao le au wha tua ia aperamo. Na o si tau langa ai ma le atua. Ma whae ngoai o le ainga o le atua, o le nuu o le atua. Po whea lava e tau oi le ainga o le atua, ma le nuu o le atua Israelu. Pe tau le vātetea, po le vānimbonibo, pe tau ngā tei le ngā tei whale ma le sambi. Pe tau I au vai maunga, ma le ele ele. Ele whaia ina. Ele whaia ina. Le anga e alofa le atua I lo nuu. E a fo I na whai meo tusi tā ai fo I lele ia ma le vai teimi na le fie fo I le tua I lona nu. Ia ae sa loto wha ma lofa pele tua I lona nu. Lera fo le nai le ia se du ue e tono le tuspa ia. Ele au mai ai le upure ia o tau mana tua ma ta talo fo I bo Israelu. Ai le angare ngu e ulava vale kile ka ngaka ma le whaalongu ka ka. Ai a silsila fo I le whianga inga nos. Fe mai e o mai tau sanga ambuli. Mai konga le kusi, alu e whaikau. Kile ka ua kuole le kusina. O le ato e wha poto ina I tu a inga uma es fulma le lua o Israel. Ao fe wha poto ia. E wha poto I kanana I Palestina. E se tama I lau ele lava. This is the Holy Land as prophesied between
as promised between Abraham, the father of Israel, and Jehovah in the past. O I toi whaapotopoto ai I tu ainga uma e se fulu ma le lua o Israel. Le alawa sausori Israel le kilingi uma e se kanga kaleanga I e iai. Le whaala velawe. O le wha tu la mai tangata Palestina ma whina mai. Le o la tau o tangata le o maa mau le mwhaina fulia e whioti ai I matanua I o tanua I pute matanua I mo la tau tino. E se le makau kia. E se le makau kia. O le lawa o manatua ina nei. Le ngoa o le lo matua po o le Palestine ta mai tai o le malo tele o Israelu le lava I tau. Mai le tau sanga a whiw sa lau o noiva. Se o le tau sanga a whiw sa lau fitus fuma le wha. Golda Mia po o Golda Meir. The Iron Lady with the iron fist of Israel and the deep southern eastern and the Middle East. Tamai taile na matautia. Ana te inga ya Israel. Fatalo fatu ya alumni fetui. Love watching your show from Madera, California. Talo Faiva. Tili lover. Give it a like and then press the love button and share our program. Mole alumni fetui. Sa ia matua whale nganga. Sa tausia ia whaiwhi autala I nai me sepa mamalai imi. In the 1980s, brother and sister Fetui from San Jose in San Francisco, te lei loa po whai I langi le wholaunga, ale nei tamā ma le nei tina, brother or elder and sister Fetui, mai manua. I am Saule la misiona mai San Jose in San Francisco. Ya, mai matoi fo yatu. Tusa o matua whale nganga nei. O e o mai fo I whaia latu misiona. Wa malolo retire mai ia le tamama le tina mai ngā ruenga fo I lea I tutonu o le malo tele o Amerika. Ia ona whai leo le latu talusanga I le karesia Yesu Keriso lau puio a songa tai. E fio e fai fo I se la misiona e tala I ai mo le lua tausanga. Ai o la wha matua wha le nganga e tua I ai le au whai ngā luenga. O li I talavou ma tamaita I talavou. Ua o e wha taunu uina ma wha tawaina o la tau wala aunga. E mea ua tofi mai ai le maunga siona ma le perfeta ma le au apostolo o whea te aluanga I ai. E awa ngā fo I le vaenga. Ua mau ai e le tōtele o tūpulanga le kālesia avanoa. E o ai e tāla I Vietnam. E o ai e tāla I China. E o ai e tāla I Japani, Filipina, Mexico, atunu u uma o Europa. Ia, o nisi e o I Jamaica. Ia, o isi e o I Puerto Rico. O e o I stete ese o Amerika. O se whaamnianga. E o mai foi. Wala to wa o ina ni tu manianga mangangana. A isi atunu unanga ia. A talo fatu faupusa tuala reti manu. Fa me wo levan kaunga kongi se pomu I o Iran. Ja, dena, vai sa alta la hana le fa mai o Donald Trump. Fa valvalea. Leanga ele o io se tangata fole le o upu fai o malo. Wana o io se fai business. Ai o le matua fa le tonu fo io awala fa tino ia na business. E hana. Self in Samoa. Talo falava. Ja, va tai mo le fam. Natulina. Watching you from Emerald State in the United States.
Taylor Skelton, ma le sunga ya Joe Skelton, whatalo whatu le porkalambe, ma lolso I fumanuia, ia te olua. O se tai Staylene Fraser, o le sunga ya mamea Kiasi, mai I o style Donald Trump nga kau viva kai kai, e kako kamo papastui. Ia lelei. J.S. Sayuli, Sayuli Ali, alofa John and Yokapeta o Lango. Talo whantu tātou porkalambe e tangata ia mai moa mai Utah I West Valley. O Fortino Josefa talofa sister, malo sai fumanuia, whapena fule tuafine ia Erolini Josefa. Ia, ai mai se foi, ia le tātou tamamatua. Ia le fionga ia masoe, tauli Josefa. Talo fatu ia le ataua. Petelo fia popo, talo falava malo sipua. Whamai. Mai maupena e whaipule le parlemene o Samoa se vea. Ia ai le whongaftalai. Ia o se minister. Ia ai sao whawhai e mau vea whaikakala ngale iu au tafa. Ai ke no lale mele wa I mai lau vea. Sao wala vea ne le fiafi kankan ka milo hoi ia o kafkafa kankan ka milo ka. Whatu loa, lale me ke mga oi. Mai sao fula oi. O sao e tau watu ia te o le mela ua tupu. Whako lale me ukupu. Whamei te lo fole li fole sa plestene o whamsinongo whanua masuafu. Whako I ke loa. Mai lale walu I tua. Na walu I tua e ta mo e mai lalo. O le whaamalu o le Samoa United. Samoa United Party. E lalo o le whaamalu o fia me. Ia ma I la tona. I safata tasi. O whaku e, woi au ka fefe. Ke o fo pe whainga halu mangkua fo inga. Nga wha maonia o na mōlianga ma le wha salanga I le mele na lo foi masasa le ulo le leo leo po. Manuti li I le atingi whangu le ulo le leo leo po. Wha te ala ia ai toi sautu I le epa toi au mai te tonu whai atu lona I unga le tonu le parlemene. Mō se taimi mua. Ua whaia ina ai se pili. Whaia ina ai. Ia le lafo le malo. Ai whai lava le manatu, ma le mana o le tangata o tau sisila I Samoa le naso. Le atoa whai no mera le malo, ai toi au mai ai, ia whepule ai, lo pati atila. Ele o itua, o talara ia ale vea, nga mai atea, whamai. Lale ngulu a kua ia sa fata matua I sa tuna mafono. Male I tu malo le iai ia salamumu. Wafo I ua whaapipi I whaatasi atu I to singa. O tua oi mea nei na whai. Lea la watubla I mai le mea. Lea watubla I mai ai. E ta taula I lau tala le e whai atu. I tu malo nei e te tau o na lu I tau ma challenge e ta ngata. Lea o tāma mo e whaatasi ma I la tau nei. I le whaamsinonga. Ma o lātou wanga waa e mawhai e o na tau whetuli. E a vea. O ni sui tau wa. A whonga le maila. O tangata nei. Wātua la I tu malo nei. E tau na matua tilo te toa I Samoa I lau whaafonga mai le pole nei. E le ngata I Samoa. A o Samoa uma. Ma le I tu malo lea. O sa tunu mafono ma sa whatatas. Wa mana tua o nau whaapia tu e masalamumu. A o lea la o saula vea matau mai. O lea la alu I na ia. Le sunga ia pulea I lo pati a tila. Lea na pelestene. O le whaamasinonga whanua masuafa, ma se ai le tele o mea na whai. Ia. Whaamawina, ma whaamaunia le morianga ma le whaamasinonga. Whaao o lima.
matautia i se a upenga na i se matautia ua whao ngā ai se whanu pia e whaima upenga na matua nuti li i ai le whangu pia i le ulu o si nei tama loa po si tama leo po te vava ai le leo po na salo pena o le lua ta la lus full sene i le itu la lona totongi fatus tusa le tangata mawulunga o le atunu o le Palestine o whaamsidonga whanua masafa le lope se lau wafe lona totongi i le vai aso oi i le tausanga wava aile ye mea pio mene. And I'm telling you, I'm laying you a challenge to all these 3 constituency and villages. Ituai sa tunu mafono. Lea la alu watu ye le tangata la lea. O fe pulea I atila. Lo pati atila. Le tu malole yai salamu. Mana tua onu fo lava ia e tolu o sale aula. Le iai I wafa pipi I mai salamumu I sa fatatas. A ole au waa sale aula o maunga. Wai fo lesi ni ule na iai ina. Ale la fa mai la mala vea. Ngungulu wala tau tua I salamumu. Me le alu I tua. E le alu fo I sa leu. Kwa e fai kala kere sode. Sunga. E fa ku sole e fa bai. Sa vea. E le o se sole o le sunga. No fa. Kalo fai a fa fin. Moses Towers. Ai o le kwa mali o le pole tatu o le fai kakalo vea wava kuri oi kilo bava ai benga yo e atu la ia le fito ai malulu fo le o tai su le matu ai ngai Samoa ia felelei ia lulu ia fai kakala solo I le tu malo e kuku mai ai I ku pa o ke malungo pa waya e fa longo mai o fai kala ngaka ai le loa kua wale ua fiafi mo pongi sale mea. Ia felelei mai ka umai au vea, ia mai vea ka umai. Ia vai le babe o le tala a meola. Longo mai. Ma le tala la le utelu I tauina ai le whaafonga mai a Samoa, I New Zealand ei ma Samoa I le atunu. Pele o lo whaatali mai ai. Malana filifilinga o lo o fau atu ia e whai. Ma ai sui nā wo atu. Yo e soli tu la fono, wha maonia soli ngā tu la fono. Wha malo lo mai. Yo la tu to finga. A le wo atu e fia o I tono le mauta fono e whai la tou. Ma sui o le mauta fono ma le palemene la tou te whauina le tu la fono. Oi! E whai mea pio ma wha maonia soli tu la fono e fia o I te tono e le tofi. E fai ma fausia ai ma pasia le tulafono. Sa melele. Le tato usi sta ia tu le au soli tulafono le faua mai le tulafono. Ka mo ai, ka fifi I. Le ala foi lale na. E alai ona matua fumfa uma mea le atunu ule nei e fai ana tulafono e to ta soli tulafono ta sui mea uma so se te me mana o ai. Ele se le tala leo te watua. Mua, o le whaofi nātu o le sunga I afpulea I lo pati a tila o se sui tau wā mai I le tu malo sa fata mua le ao fiai masala mumu. Tulou pa ia mataulangi. Lua, ia lo I tauina le anga wa o tule epa. E se sui tau wā, I le anga wā o tule epa, e toi tau wā whaafai. I le na fōle tu malo le pā. Ioi,
Man tua foi. Na fai mua. Mai ole alu muli lea. Toi fai foi. Ole alu muli lea. O lana toi alu ale. Ale fau toi fai le mea lea. Dalale na. O sui ia o le ata mo fatasi matule e pa I le pa. Tu lo le pa ma tau langi vai atu le afio fau toi fa pe fo ia. Ma o pu tau langi ma lo le mali toa alo le tui atua ma alo le. E to tau ona ma alo le mtaafa. E to tau ona tilo ma mao iai ma mata I tuina le mea le ne. Awa. Ole o ia I fo ia ia te tau o tangata. Ole si I leisi tama. Ole nuu ai whaasa wali leisi tama ole nuu. Ia lu I tauina wā. Iai fo I tu la fono. Na soli fo I tu la epa. Ma wha mawina. Wha maunia. E ui ele I whaia se whaasa langa. Contempt of court and contempt of parliament. Nea nā leina turi ma le palemene a langa o ai a tatau o lea nā lei ona toe wha fo I atu I tono e le whaamisidonga. Lona tolu o I tu malo lea, le ala li moni, mai te tolu o le I tu malo fo le ata le tolu. Wha mawina foi, ma wha maonia, ma wha salaina ai foi, I le soli o le tu la fono. Contempt of court, contempt of parliament, a I tui le whaamisidonga ma whai tala mātanga le whaamisidonga. A I tui le palemene, ma le mi ngau fo I le palemene. O wawa ilai. A utou toa, whafuka mai sui o I tu malo nei. Wala au le pulenga. O ai le nai tamu mo e o sui tau wā. I to tonu o I tu malo nei le pā whale ata le tolu. Papena fo I ma sa whatatas. Ioe, lea e ai ia salamumu. Lea ua sau le vea mata umai ai. Wa I le vea ai o sau loa I mai o lumai. Lea ua tuli ai. Lea ua tuli ai e tamo e mai lalu le fua. O le pati whaupwhai a le tapaita I a fia me. Wau tau sila la le collaboration le whai. This collaboration between these two parties, Samoa United Party and Tula Epa, HRPP. So there is bound to be a coalition negotiations between these two parties. Tana winga, leo watangia mai ai. Ne baba ai atu iai. Ale mo se avanoi o le HRPP, walanga mai I le tu o firme ma le SUP. Le ala ua wavala mai ai le amatanga. Leo o whailo ia te oe. Ato e pisa mai la se mea mulmuli ane, na e whawhewala, kwa sa o le altangata leo sa vea le ato. Le watala noa mai ele I tai a o ia I le mele. Ma fau I tangata nei. But it's already there. You can see the writing on the wall. Yeah. Moses Stowers allora so via. Yeah, ta per voi John Petello. La yeah, old pole e mal watu le mele na. Ayo, tūtiti tātou tala noga nola, ia lea se uma tātou tala fau I vai whanua. Ilanga ngana peritani e mole teimun muli. Wayne Williams, alon se fua, siu tā whanua ropati. Lola se fua manuia. Ia, timu ia I pai tele. Always enjoy watching your show. Eating now, or is it eating time for you now? Timu ia pai tele. Jeremiah Williams malo. Yeah. Ka whiwhi I mea o whawhau I fo e tangata. Lia tango. Alol se fo mnuia.
o fili mea le lei toni se nona, ta alofa lava. Le sunga e le vapolo kiwisimasi, ta alofa malolo sui fumanuia. I'm just disgusted about this. But I'm telling you, you can see it from far and miles away. The collaboration between HRPP and SUP now is being revealed. I said it. You'll always remember this program. The Ottawa Seville said something around the collaboration of these two parties, Fiume and Tula Epa, HRPP getting married to SUP. And when are they going to get divorced? Kafifi. Yeah, oilea. Talofa lava hunt malo tele talofa lava malo sui fumanuia. Le tamita ia ana voloti tawili ili. Ea before I tu pepe tu malu. Talofa malo sui fumanuia. Yeah, ena. Le o tango ta watu ya te. Ola tatu wo I tatu telefo I vai whanua. Tatu wo mai lola I le. Lua mea tatu te o ranga iai. O le forensic audit lale ua fafo umale ulu o le kama. Koe as kama isi ule kau le ngoi moi whapea. Ale ua fafo. Lua se fulu vaenga o mata upu sa tuku e tata I ai ma a fia ai le su enga wha apitoa wha asai nisi lea I le wha o ngā se ino tupe le malo ma le lea iu ni whainga wha vae I polo keti na wha aluwa lea ai tupe le tunu lua sa fulu ai tei wa e moifo le ata ua su e na o mata ngā luenga ma polo keti ma ngā luenga māti na e na o se fulu ma le tolu. Te umalanga o sau, tu sa le vaenga tolu wa leo le suanga whapitolea. Le maa sanyo na pisa so yaili mongi ma sa lili. Tu le epa, e tala noa mai. E uko mai e su e poangi ma ko menga whai le fast food kausanga. Ase mai fo se mea se kasi pe lua. Yele na. De lala avaku me lus fulpongi me fulmal kol wala vo ase lu pe kol o ke avakua at least lale ua yai ma fa mawina I tonu o le lipotsi lea. The audit report, the forensic audit report is now going to be tabled in cabinet. Mai o te finau fo I lava I le matau pulea. Le ripoti lea, e te tau on a publish publicly. O wana I whai ise upu fo I lele, the mai for the government's eyes only, and for certain people only. Crap. No. Au mai I luma langa o tupe lea tunu, they are public monies, so might as well let the public know about it. Yes, they have all that right to view this report. What if we ave fu in na? O yei la I le whainga malo. Tausi, whai le mea mio tonu. Tua au mai I whafo e whaasala lau, mai la tau sa iai, maloto lo toia I leri poti, ma lea polo keti, ma tupe na whaaluina ai, o le fo I le tū ma leanga. Ma mea sa whaia, ele vaenga lea ua ta ua le ofisa whaapitoa. E lātou te whaasosoa ina I a ngā luenga le malo. The Tenders Board. O le mea sa, o le mea le na.
mole mole, au le nā tia le lipoti. Au mai le lipoti fafo. Yoe. Au mai le lipoti fafo. Ina ia mawhai o na sila fia uma e le atunu. Awa te rose, yoe. Uma lol tātou melea. Kako mai loa, kako skakia a kolo male. Forensic Audit Report. In this update, another tool in the police toolbox for cracking down on crime. A retail crime prevention advocate is happy with proposed law sentencing changes. The government's confirmed proposals to increase penalties for shoplifting, including infringement fees, a new aggravated theft offence and prison sentences. Ministerial Retail Crime Advisory Group lead Sonny Korshel says we need to create deterrence. And we are basically making it easier for police to prosecute shoplifters. A bumpy road for businesses trying to get their balance sheets back on track. The latest monthly Centrix data shows company liquidations rose 27% year on year. The construction sector's been hit hard, more than 750 building firms liquidating in the past 12 months. BWA Insolvency Principal Brian Williams says many shareholders feel they can't continue this way. It is clearly a result or an afterglow of COVID and the lowered demand that's flowed out of the government policies. An Australian investigative journalist thinks online forums had a bigger role in the Christchurch mosque terrorism than perhaps thought. Joey Watson's 6-part podcast traces Brenton Tarrant's descent into extremism. Watson says fascist communities indoctrinated 4chan users. He was part of a process where everyone in those communities were desensitizing each other. He was in that way part of something that was much bigger than himself. An invasive spider with a nasty bite is spreading across the country. The noble false widow spider has been spotted in Christchurch, Nelson, Northland and Waikato. Massey University Professor Stephen Truick says it's likely to have hitched a ride on cargo. He says it's important to track its spread and Kiwis can help. What we'd really like is as much sort of input from the public as possible, because if they do encounter this spider, take a picture of it, stick it on iNaturalist. And that's news. In sport, men's tennis number one Yannick Sinner's ready to put a tough patch behind him as he turns his attention to his opening round match at Wimbledon tonight. The Italian blew 3 championship points at the French Open and made an early exit in his most recent tournament in Germany. Sinner also just parted ways with his fitness coach and physio. I have some good feelings coming here, even though it's a bit different than last year, coming with the win in Halle, but it's good. I had some time off before coming here. We are practicing very well. The days are long, so I feel ready to compete again. The spectre of a second-string opponent is just something the All Blacks have to deal with. That's Vice-Captain Adi Savia's message as the ABs prepare to face a French side severely lacking in test experience.
le nāle si whonga mātunga whia le tapai te Telavau, Shadowland whaalongo, Siva e whaafia I lo wali. Ia, whaamoi ua ngā ngaifo Faiva le atunuu. Ia maua toi titi tau nuu male manuia, male saunga le mū, I maota malawa. Ia maa inga o lo whaatari mai. Alusia. O le lei fo'i ia le tāpenanga. Ai la tau e ngafa. Ma tiu te whaaloto I whale. I le ngā se senga o tau mafa. Ia wa aie. Le kasi ala wa ai aku ia. Erolini mba fotino. Ai longa o whaise me ai alto ina. E zalu o tala li iti ni nā ia I nei aso. John Petello. Ana voloti tau ili. Ia, whapea fo'i ia suoni umata taipoi, malo, taipi ai, ia talo whalapa malo soi whamanvia. Kalusia, wale mea nā leo te whātua nei. I want to lay a challenge for all those candidates running in Lepa. Challenge to le epa Iona Molianga. All those candidates that are running in Faleata le tolu, challenge Limongi with his conviction, and in Safata and Salamumu, challenge Fepuleai Ropati Atila with his requirements as if I na sao voilelo le monatanga. Pe whawhia whainā watu I tua. Le wa kei wale le bai le vea ma I mai I talo foi le uso ia au ia ui le uso ia tausanga papali I whanga io io wale vaso ia le I toi whei loai ia ma le foi ali I pueata le tamatu stala io ma lolo soi fua tausanga pali I whanga io a mo mo lo manuia oe malo ainga o le te maua tala mai da vea o le nae te eva le lau fau malu I se meo Australia fa whanga la Samoa I le mea le nā le o mātua nei asi ol mo mua whatari o le sai mai lama ia le ai si tase pesen o anga ila ia le sue ia tātou notices for le isila fie for sa fata lau to fontanga le tu malo sa fata tas lau to fontanga leo le afai le sane ile mauta o Samoa ina ia longo puyo li iane ia le tu malo malosi sa tu mfono sa fata ia ana fi loa ile tatu tu malo ile no whanga e peona taua o le mauta Samoa ile aso sa se toi fa mautu le le atu pe ta se pese yo no wala ile su e mai ina yo tu ai da bela palota istangata na o so tanga ile swafa male matai ai tu te leba ai tau te lewa ai pe malanga tu foi o wale tala le mai le vea kwa lua le vea ma aka e ma lele longa kau so me kau feleia lena fa fonga la Samoa o leva na tau fo no tu le epa mali mongi mai la to ma mai se mea au mai wan tu foi tasile be e tasile miliona le na tu whaanga le vaenga o le paketi o le malo le whatutu I le tu Samoa watas. Ina Yesu su e taupule nei. I le umi tele lea ua taape le palemene. A le whatu a au mai. O lo ua tala tonunga le na. Ai sa, la le mea ua umi ai. Le lau au mai tonu o le kapeneta. E le eise malo si anga le kapeneta. E mawhai ona lātou suasuaina, ma iloiloina, mawhai iai ia ni whautuanga.
O lono winga whatoa lote le mata aupu lea i le teimi. E toe mai ai ia le whainga pānota lea ma tūlai mai seisi whainga malo. Ai tātou te talo. Ia tūlai mai ia se whainga malo. Ia alua ngā tupe ia e tasi le miliona tāla. Ma le fia se lau miliona na alu i isi poloketi nei e lua se fulu. The forensic audit is now out and done, ready to be tabled by cabinet. The public spent 1 million of its budget allocation. O le suenga whaasai en tisile e winga I tupe. O le whaase fulu tausanga o pu lea e tuila epa malei chapi pi le malo. Lea o sau I fafu. Ma ua tā pena fo'i ina ia tu inatu, se li poti, I le kāpeneta, mo se ilo ilonga, a leu te whai atu. Ia leo toi eise malo si anga wha pāle mene whai, ule eise pāle mene. E whai eise su enga, a thorough investigation and a commission of inquiry into the forensic audit report. Lua se fulu le whafonga. 20 projects investigated but reduced to 13. Ole launau to inga. Ina ia I loa le lei le mea na whaalu le au ngā I tupe ale malo. I le nā taimi o le whase fulu tausanga. E tau na tele atu me tau na ngā I ei. Ia le lala whai atu. E le taimi o mai ei ia le lipoti na nā. E le taimi. Mua. Mea na au mai le lipoti. O le whale pui I vai a ata. I le tele o tupe na alu wai fo I le nā poloketi. Aia. Na sola atangata. Le whale pui lea na whai nei. I tū mua. I tanu malala. Aia. Na alu fo I le solanga a o le tele 40 miliona na alu wai. Le malai wa lele I sa titoa. 40 miliona na alu wai. Ai e moi fo le ata. Ua tu fu ai mo tai whau. La lo kuku e whapera. Le wafu I sa titoa I ale pata. Le 50 tā la na tufa. E tā pena ai le national ID. Ai le iloa. O le whaatosina le nā sa whai ai. I le teimi le nā. O nai mea nā lewa watu nei. Ai se I uba le lei. Leanga o le tele o le lipoti lea e le I ta oto I le laulau a wholo masuasuina. Ia le mataupu. Now, this report should be public knowledge and published because it's people's money. The whole purpose of the forensic audit o le autu moni o le sailinga o le tulanga o le amiotonu o le whaongain te tau o tupe a le atunu o le fast food o sanga se tei mua lea. Ina ia loa ai e le whainga malo fo. Le tūlanga o lo o iai, ia le tūlanga na whaawasenga ai, le whaongaina o tupe. E 4 miliona I to tonu o le fast food tau sanga lea. Ai whape I fo I ona toe whaatūlanga le lei atu ai le whainga malo. Le malo fo. Ma ona whainga whaavae fo. The whole purpose of the forensic
is not to convict anyone. E leo se mea na whai ina ia whapea o le a whaasala i ni tangata. Ai ia maua i se mawhauwhaunga whau. Mai loa i e tangata e sa no nofo i te tonu o le malo mo le whaasapuru tausanga. Ma lato mea na whai. Na whaalu lea o ngai, ma whaalu se ai, ma pule ai ala tau sa o loto i tupe le atunu. For 40 years, this is the first time. But the other purpose of the forensic audit is to find the truth of where public money was spent, whether it was appropriate or misappropriate. Si loai, pēna whaonga te tau ma whaonga le lei tupe le atunu. Pēle ai foi. Nā ona tau ai au tupe i le poloketi ma le poloketi ele se mea na fua mai. Pēna tau nuku foi. Ma manu i ai Samoa. Ma ona tangata. It is the purpose as well as how government can be restructured after 40 years of HRPP and Tuila EPA without the audit. There will be no public knowledge. Yeah. E te tau ai o na whaasala lau, ma lawi loa, whaalawi loa, ma whailo li poti nei. Ina ia ma whai, o nei loa e tangata. Na mea na whaalu i ai a lātou tupe, ma lātou se leni, ma lo lātou wafu, i le whaase furu tau sanga ua tuana iatu. Me tā uane nā. Ai maise. O le whaamatu watu, ma whainga whaavaya le tenders board, le ofisa sa ala tuai ia ma whaamatu watu ngā ruenga. Ma kon ka late o le poloketi ma le poloketi. Awa o lea a fie fo i. Nisi o minsta. E a vea lava masui o le parlemene ma le kabinet. A olo o whai fo i o lato. Kon ka late ma lato pisinisi. Sa o fia i le mele. Ma a fia i ngā ruenga ia. O tau fonga o ngā ruenga te tele le malo ma lato poloketi. La whatatia i nā li poti lea. Ai i se talalata mai i le taiau nei. O lea ua tātou lata. I le ivas fulma le tolu wafe tangata ua mai a i a latou le stala. Mō le whainga panota. Ro tātou tilo tilo i le ivas fulu 5% po o le siri atu fo. Po le ivas fulma le balu. Ai o se whaafetai whaapitoa lo ma moli antu. Ma le whaamalusi au o lo tui nātu pē i o tātou tangata i Samoa. Ma i nei fo i lātou o lo fau malanga mo le whainga panota. A ngai pe a whai o lo whaamoe. Whaamae alau le stala i Samoa. O le i tu malo sili o na tō tele tangata la ia i ele i o lava i le stala. E tusa ma le lua afe whase lau monu tupu. O le itu malo lea sa tu la i mai ai le sunga ali mongi. Pol tō whae ale ala. Whale ata le tolu lua afe whase lau monu tupu tangata. La lava i le i o ane. Mai au te lu i tau ina fo i. Ia itu malo uma te tele nei. Whale ata le tasi lua tolu ma le wha. Vai maunga tasi lua tolu ma le wha. O i tū malo te tele tū taulanga nei. Lea lava i le usiustai. Ia ma nātou tele o a ngā i e whaatino le nātou pānota e le matua i loa. Pe aise a awa umana wha mamā a toa lātou lola. O ta tau le whai. O na o mai leo la utala noa i le mata upu lea.
This is a personal case summary and personal analysis of the case of the century. Le whaamasinonga lea na te atu nei o le century. Lea na whaavave o na whaamaea ai le I uma mai moli maua leo leo. A uang lava I moli mau, muli ia na whaanga solo. Ai wale tutu lai ai ia moli mau alei tu te e to ono. After the last of 3 police witnesses and testimonies in the box, the judge saw and heard it all. The lawyers on both sides of the prosecution and defense legal teams both heard it and saw it from miles away. Ina wa umaloa muri mau tolu, muli leo leo ia na wha ngā solo. Matutu lai e tonu o le pusa muri mau. Na matua sila fia le le ai e le wha masino. Sa ia vava ai, ma mata, ma wha longo. E finaunga ia sa whai. Ai maise o muri mau ia sa wala wina, ma whapena fo I ona tō laula wina, ma whasiringia. Wa umana wa ai le tamaitai whamasino. O lo ia fo I mai le tū uma e lua. Le tū o leo leo, ma le tū na te e to ono. Wala tō uiloa ma mana malama le lei. I le unga e o iai. The truth is, on my personal analysis, it is not looking good at all for the prosecution and the police. Toi nofo ma toi tā I tua ma toi whalongolongo ma toi tustusi ma toi vava. Ai I ai. E wholinga mai ai. Ma le mea mautinoa. E leo se tūlanga le lei le vainga. Mō lei tū a leo ma lātou mōli mau te na whaia e mōli ai, ma wha mau ni ai mōlianga o le whau, ma le tau whaleanga. Mani whawhaunga sa whai, e sui ai le unga le whaamsinonga, ma mōlianga sa wha tū mai e leo. And the reason why, it is because police and prosecution failed miserably and immensely to provide hardcore, crucial evidence to prove guilt on conspiracy, to prove guilty on the fabrication of evidence, and police have failed to consolidate their witnesses and testimonies. Alana ala baba ayatu iai. Ila ulava tilo. Ele o se tūlanga le lei mō leo. Aisea. Na lātou matua I whaia ina e au maia ni mau a noa. Ma ni wha mau ninga. E wha mau ni ai mōlianga ua whai I tangata I e to ono. E wha mau ni ai ni whau whaunga a tangata I e to ono. Na matua I whaia ina fo I leo I le lātou lem whai o na tuu whaata sia a lātou mōri mau ina ia matua atangi ai. E pepelo umala wuli ia le to ono na moria. Failed to consolidate their witnesses and testimonies, and also failed to secure testimonies to be on song and read from the same page. Fete na I uma moli mau. Wale mwhai ei ona lātou pepese I le pese tasi. Ma whai tau mai I se I tū lau e tasi. Whaatasi.
All these testimonies were all hearsay and kept adding new evidences to their stories. Mai tauina le whaamsidonga atoa. Le whaau pea o na whaau popo e leo i lātou mōri mau. Ai le o wha maumauina nisi tuua inga ma nisi mōrianga e le o toe au mai e lātou mautustusi. Ai ua nao whai mai le manatu o le tangata lātou ia ma le tala le tangata. Ma na masani e o na tauwhia le whaamsinonga e le tamaitai whaamsino. Ma whaatonuina leo ia outou tala noa mai i le mea lea o lo o tustusia. So se teimi whai ei mori mau leo. E iai lava mea fau e whao popo iai i te tonu. Whaato a whaalongo mua le iai le whaamsinonga. Mai tū uma e lua. A leo male i tū te ua au mai i luma mo le teimi mua. So therefore, the defense legal counsels saw no reason for the 6 accused to take the witness stand. It was indeed a smart move from these brilliant legal minds. Malamafu angalina. Leilo mamawa tua I lava ilo ialo tutu mo le vaianga le te eo Samuelu, Lauli, Lio, Sivai. Whapea fo'i I Alisa Marie Mafpuleai. Leilo mamawa tua I lava ilo ia na tumo I la tuma keisi na malangatu nei whatasi ai. Malo ia o alo matama whanau o Samoa. The local legal team in Samoa, lawyers. Ele ai se mea o le a lai, o na tutu lai le to ono lea, e to lau ni a lato molimau. The evidence is there. The case has rested. Alalena na tula I loa lo ia ata mamai. Ma watu ma le latu tu o lalo ma le talo sanga I le fionga I le tamaitai whamasino. Wata oto ai I au lape. Ma ua malo lo ai le whinaunga lo ia mai whafu. Ua tāua lunga le whamasinonga. Ono lewa I lo atu. Ele ai amasembe ono whamao ni ai, ni morianga. O le to ono lea. Ele ila se mea ai. E ma I mau ai fua le teimi e toi tutu la e toi me toi whai e tu fua ni stala. Ua finito le mea. Pau le mea lela tātu lofu whaatalitali. I le teimi e whai mai ai. Le unga a le fionga I le tamaitai whamasino. Ya le nala Therefore, the application by the Casey is still in front of the court and in front of Honorable Justice Talase Atoa Saanga. Remember, we live in the Otoa ina. The application po le talo sanga le na KC mo le toono lea. There is no case to answer. Now, it's no longer prematured. It's out there. Ila utalitanunga. Ila case le nei pe a o ilona taununga. O tangata uma nei pe a whai a saule unga le whamsinonga. Ele ai se mōlianga
e whaamaonia mo le to ono lea. E ta tau ona ka loka uma tangata nei, malato mori mau. All of these witnesses and testimonies, they should be impeached with perjury. O le mori mau pepelo ma whau whaunga. Na whaia a ua uma o na whaatautoina I lato. Perjury while already sworn under oath. Le winga na le upu perjury. Mori mau pepelo ma le mori mau whau. E toi au mai I luma o whaamitalanga. Wha leo atu aile ai se wha maoninga o se mea ua wha maumawina ma au mai I se mori mau tustusia. Mena, o le ua toe lus fuma 5 minute o na tale o le itu la. E fitu, le tātou ua tale pese le whamanui atua I a te utou I lunga le ala tele I a lava pale ma ono sai. Ma lo le whatotoa o le nei aso, le tau atai o tau tiute ma Faiva no Filiba. Ia, le nā ua tāwalunga I ai ia ngā luenga. Ia, whai maari la ia le fale. Ia lava papale fo ma ono sai wa le teimi fo le nei pisi ai lunga le awala. Ia, o le fo whai ma pa uti munga. Drive to the conditions and make sure that you are driving with a safe distance between you and the other car. O fuole leile mamau. Fatalo fatu ile tamaitai ya kalameli alipia ya po le fionga fo ile tamaitai. Ya le fionga atu yata. Fai mai ia timu ia I paipatele. Te sila fia sevea o lau tala mo ia. Ake I loa wa pa use pomu. Lea, le pomu po le pumping sing. Ya, le lei. Ya, maiava Simone Talia, talfalava malo se fuambia. Jolene, ya, mai foi lau por kiki o Jolene la tauia, tumaita I o kalameli alipia. John Petello, ya, whapea fo I ma suani umata o se pule, Sunday at 4 p.m. Ia lele nala o sa. O le tau le wha I le aso sa aso nei le fono le na le tātou nuu sa fata mua. Le la ua le tale pese lea e su ele whasisilanga le na e te tau lava o na toe ave atu.
For eternity. Now, my baby, and you will always be. I swear by everything I own, you'll always be mine. Lena, le whawhiwhianga mai I le sunga ia Junior Suli Asofa. Ina ua toe sifunu valu minute o na tale o le itu la e fitu. A le lau bo le whasilanga le nei mo le itu malo o safata numero tasi maloto whanga. Sui umalango-lango a le whatutua I le tuasa moa mo safata maloto whanga mua. Whasisilatu ma le whaalolo tele, o le awhaia le tātou whonutanga a sui uma e lango-langoina le whatutua I le tuasa moa o tasi mo le itu malo o safata tasi. E au fiai a fio anga nei, salamumu, sa napu, sa tawa, maloto whanga. Ua wha moe lea o le awhaia I le aso sa asau nei, le aso olo iulai. Lua afe, lua sfulma le lima, I le itu la e wha I le fiafi. O le nofuanga e whaia ai, o le maota Samoa I mangele, o le tuatusi, tasi, whaatasi, Bader Drive I mangele. E whaafsanga I tonu ma le Mangere Shopping Centre. E te talo atu ai fo I le awa tele, I tupu mai e mawhale upolu, o paolo mangafa, matama whanau uma si o tātou I tu malo palota o sa whata le tasi. Ia tātou te awai whatasi e soa le pule. Ia awa so tātou sao, mase soani mo le tātou sui whaorioli. O le fionga lea ia anapu seve te ina o ia fui mono. O lo tapena mo le whainga palota, ma o lo loma nei, o le tele o lima, ma mai ia se venga. Tātou whiloa I le anga le lei o le tua, o nisi whaamtalanga whaamulmole whaasota iane, ia le sunga ia lau vi a Sarah, I le telefoni, o le o lua, tolu o no lua tas fitu. Toi whaafonga le numera na masalo ai o le whailau tusi po le presidente fo lea, o le whaamumoe le dei, o le afio anga, opo o le itu malo sa fata le tasi, fatasi ai maloto whanga. Tātou whiloa I le anga le reo le tua, wala uane I lau vi a Sarah, E le telefoni o lua, tolu o ono, lua, tasi fitu. O lua ono, o lua, tolu o ono, lua, tasi fitu. 022-306-2117. Whaafte tele whaia mele whaalo halo. O le sui o le komiti mo anapu seve te I na o ia fui mono. Ya. Wawai atu E malosi le tau sui. Le fionga le tamaitai sa avea fo I mawhaipule. I tau sanga ua mawai. Ya, ilona swafa fui mono. I le itu malo fale alili. Ya, le la o se e mai lona swafa anapu seve. I le afio anga sa fata I sa tunu mawhono ma le ainga malosi. Ia oke I loa o kou lango. O le a tili malosi ai le afio anga le ngafutasi. Ia po le afio anga fo I anapu. Mai atu lo to lima. Ia, ma le mamalu fo I
o le tu malo ma le afio anga. Ia longa pui o li i atu wali ia. Ai, tāua lunga le tātou tala noa ma le whaaso le nei aso. I le Family Fun Day, Walk-a-thon, o le fundraising nei. Ia, mo le vaenga o le St. Joseph College o le tausanga o le valu, mauso malisi uma. O le tātou sāwalinga e whai i le aso astona i aso nei, o le aso lima le nā o le masina o Iulai, e whai alai o le malai lea. Le paka ua whaingoina Sir Barry Curtis Park, Flatbush i Aukilani. O tupe malawai moa. Ia o le a whaalu i le tāpenanga o le whailonga ino le fitus fulma lima tausanga. Talu o na whaavaya o nga uma ale malis, Polifelela, St. Joseph, Mulibai, Chanel, ia maisi lava vo i St. Mary's, kau ngalo vo i St. Mary's la ko, awa. Ia oe, o le whaamoboe ni nā o se le ni maua pe a tātou sa vali whatasi, kalie whatasi, pepese whatasi, o lima whatasi, ia, mawai, alau te wawai atu, nā le tō lua tangata le ua umana saini i, o le luas fulta la le atou sa vea, ma le limas fulta la si o tō wheneo, Manu Cole, ia, le i le tātou pepa, e fia lango mai le wha moe te tau, ia, tātou woe lango uma, mai le au sa valia, pēsenga la tō le Old Boys and Girls CCWS, Skopa, sa ule tātou solo kākou sa vali, a Kopa, a Vele College, Chanel, ia, whapea fōi, ia, le e whakasa, nau moenga, ia, le vaula, Wesley College, o ai, uma onga olo o iai, nātou whalapu patonga, o mai tātou sa vali. Ile, wha moe le nā, mo le whamna tuina, o le fitus fulu lima tausanga, talu ona, wha vaya onga, a sangatu Iosefo, a onga le malisi, a onga le whilela, ia, whatalofa whabitoa lava le sunga tui sa mau, a maulolo whata Wellington e Malifa, le li whai pīs nisi, mo le li tustala fo'i, mo le au whatsalau. Ia, whamalo malanga, ewa, mawai atu e tau mai I whanua, o Aotearoa nei, ia, whapuimboa le iai se a whanua tā te whaasoa I fo'i masoa le pule, ia, mata tala noa fo'i mata le tala I le tūlanga o lo o iai ia lo tātou o tunu pele I Samoa, ia, whapea fo'i I Atina e o lo whatino. Ia, ai maise o lo pi tanga mana so tanga I le tātou au o le manu Samoa. I le tele o nei tausanga. Ia, o tala lea Samoa mo le nei e fiafi, whafta iatu le whaafonga, ma le tāpo inga malu. Ia, ai maise fo I o au tustusi, le whaalio fo I o tau manatu ngau tau whinangano. Ia, o le ala le nao mea, au mai, avatu, le leipe le anga, ka kou whaasoa I pea. Ia. Ia, ai alo wha mai le tua. Wha mangalo fo I se leo le au le nei, tātou whiloa I le asoa tae au, I le Gagaifo Faiva, I le onga ngā tutonu le mu o le vai asoa. Le aso lulu, le aso lua, leo Iulai, taita I atu I ailo tau soifua, ma se malo se fo le au nei, ia, tātou whiloa I ai. Manuia tele malolonga, pa bea fo I le tāpua inga le ainga sa le vi, ia, mautou whaletua. E mai se fo I la tau a malo manu malo. Na I ta mam tina mātutua o le atunuu. E ai le whamoe. O le aso nga fua o le vai aso fo, o le aso fitu le nā. O le a longo atu wai ia le mamalu o le atunuu. E mai se I la tau ia ua whamnio ina I si seni o tangata mātua le na tātou whinaua I nei. Ia, o le a whai ai se tātou whailua inga, ia, mo le a tau whaalawi loa fo I le whatalenga a tele ai, o le sui o le kamiti o le whaaliu le la, ia, whapea fo I le Asa Foundation. Whailua I mai tātou, mātua ia, ua manuia, ua mōsit seni, ia, ma tātou talanoa I le anga I luma. Ina ia maua pea,
I le wha pia ua taunu mai I New Zealand ua pula pula la ngoto le soipua. Tātou war and discover and expand our knowledge and sightseeing in New Zealand. Ia maua lea manua. Ia tātou te leo o tō tele, ua whaisi tō tele. Ia o sia mātou fo itina whaaftai le tua. Lele mai I lona tuswalau New Zealand. Ma lona si ki sengi New Zealand I le vai aso fau. Talo whai a mama walewa nga fia. Sau I lea kungu o maoli e wai whaifu. Le ngafa maoli o loma kua. O le ngafa nga wha a sau wha masoe, whao ma kufunga o le maua I le ngafa le o maoli le o mai e loma kua ngai. E ui lea, ia pole ale te leo tala whaafetai a Samoa, mai la to umana tongi le maa tātou te whina wai. I lea fo I whaamrianga. O lea ia te tau a Samoa, wa lewa na tau wa lewa na ave ese bai ma I tātou. A to e mafo whaune fo iai. Wa tātou to e polonga muli fo nei. I le sitseni lea, a wanga kalepe le chapipi le mata upula. Ioi, ai mana o le kuota, they signed away our citizenship mana tua le mele na Samoa. Ore ngalu ia toi. Ne pe pisi solo ai me e foi aleu te fa manatu tu ia toi. Ne wori ia nga fa le nga ka sikseng. E manga o e sikseng New Zealand ai a mai nga ka ko quota le nga mai ni. Ka ingo. Well, Samoa, that's it for me. Those are the stories of our people today. Alofa tele mo o ia la wala su e mele pese ale a tau savea. No foto tasi. I ke ngofo ko inga oi. Ai o pese atu ile a wala. Mai vai va ko e lunga le wala. Se ia o lava ina tau nuu male manuia ile fale. Pese lea no foto tasi. Lofa atu ile a tau savea mo oi. Po fea lava le tafo le lalulangi o lo e iai. Ia, mga aluenga lo whawe. Alo whatu leu sa manatu lei, whapea foi leu sa Mussolini, o le fionga ia frontia o loa, ma le tau mawhainga foi ale tulis, ia le ngate lea o le sunga ia Mauhant. Kota ma le whale o, ka whiwhi le ke ofu le kukulu o lo whale o, so le kiele o ki munga. Ia, whapea foi le sunga. Ia, sua whawhetai. A tuile epa, ia male au nanga o lo whaatino mai I le malo tele o Amerika. Ia, whapena whoi na lo whaatu. I le whainga malanga le tauta iai asiata, sunga le ataua whapea whoi le sunga a sauni, mai la tau lo oanga le iane. I nā iuso mo lo lātou taunu uatu, I lau whanua me ele o le aeto, le malo tele o Amerika. Ia tele nei a whiapi, ha soifua ia. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fahi mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o o fea o e iai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be anda e la Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami
Ma le au e wheta whiai Le timu ngai se i tō mai Wa o ngā lalai le whia inu mai Whai mai e so tana Po o a upele ai Lalolangi pua o a male manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva a